Croeso, pawb i'r stream. Rydw i ddim yn edrych ar y countdown, rydw i'n edrych lan, rydw like un eiliad ar ôl. Sorry, rwy'n bwyta banana split ar y moment. Oh, professional. Yeah, super professional. Professional. Yeah. O'n i'n chwarae Sker Ritual eto, yeah. Yn really hoffi'r game. Yeah, bydd e'n good pam ni'n gyd on point a ni'n gallu neud gobeithio lefel cynta heddiw. Dyna yw'r nod. Ni wedi bod yn eitha agos. Wel, ni ddim yn really'n gwybod os oedd ni agos achos ni ddim wedi cyrraedd y pwynt bron i gorffen e, ond... Ni ddim yn gwybod. A dyna pam ni yma. Mae Rhys yn mynd i cario ni gobeithio. Bydd Kevin Toster gyda fe. Yn barod. Secret weapon heddiw. O, bydd o'n cario ti yn yr ysgol, so pam na i ti allan i'r ysgol. O, wow, na. Nawn ni gadw ysgol yn ysgol, a yn y chwarae, a never the two shall meet nawr, okay? Dim mwy siarad. O, ti bach yn savage gyda Mr Davies. O'n i? Just looking savage. Be wedys i? O, na hwnna'n banter though, come on, o'n i'n banter, oedd hwnna'n like in-work banter, achos dyna yw humor ni. Be, yn rush off y ti, e? Hey, you? Na, be dwedodd yw, fi'n mynd rhywbeth fel, fi'n mynd really gyflym, a hwnna'n rhywun fel technegwr sy'n helpu yn y gwaith. A nes i ddweud, wel ti byth fel na, ti byth yn neud hwnna yn actually gweithio. Rhywbeth fel na, oedd e fel, ond naeth e chwerthin, oedd e fel, oedd e ddim yn ogl, oedd e ddim yn horrible dy fe, oedd e fel, oh yeah. Nes i dweud, mae hwnna'n peth newydd. But ti'n really gyflym, right, okay. Oedd e'n joke. So, all good. Yeah, dyna ni. Right, so ti yw'r team leader. Ti? Na, actually, mae Rhys. Death Watch. Ti angen dechrau'r game. First land of Laranor. Dyna ni. Dwi heb di chwarae. Ti'n clywed y text-to-speech hwnna? Just fi, io. Diolch am ail dan ysgrifio Rhys. Hey. Fy nawfed mis. Nawfed mis. Nice. Ti'n dal fyny gyda Emrys? Yeah. Wow. Yeah. Well, Mr Roberts, mae'n fi dweud mae'r gaming rig yma, not bad. Oh, nice. Good. Right. Beth ni'n gwneud te? Think COD Zombies. Right. Okay. Oh god. O, ma' 'na fel puzzles weithiau hefyd, fel... Yeah, ma' 'na like Guilty Owain. pethau ni angen gwneud hefyd, like, Right. Oh, rip. So, like, ma' 'na actual, like missions ni angen gwneud? Yeah. Right. Wait, rwy'n ddim yn cael... Rwy'n methu clywed unrhyw gun sounds ti, guys. Na? Oh. Fi angen... Hey! Dim ond 9 mis o Megalil. Dyna beth. Diolch am wael dan ysgrifio Kieran. Mae wedi dweud dim ond 9 mis, Omega lol. 17 mis, yes i mawr. Whoa, Kieran, wow. Diolch yn fawr. O. Roedd ddim siŵr os yr angen bod yn proud neu worried fyna. Bod yn proud, wastad bod yn proud. Oh. Oh, sugar. Flippin' heck. Right. So... We do any marrow. Ti marw? Yeah, right. Fi'n mewn y settings. Hanner pris ydy e? Na, yeah, man. Yeah, man, good. Half price. Rwy'n mynd I cael... Na, dim life... 15 hyn yn... Rate of fire. Yeah, rwy'n mynd I cael hwnna. Bydd ti'n respawn ar next round. Radio, dim problem. Oes i marw? Josh. Neb. Ti wedi yn barod, Josh. Fi'n mewn y set. Na, mae'n iawn. Ti'n dod yn arfer gyda fe. Oh, sugar. Efo sensitifio llygod yn fi wedi... Ardyn. Wedi ofnadau. Fi ddim yn awesome at y game hwn chwaith, Josh, so pai ffoen ni. O, fi'n gwybod. No. Fi'n gwybod.
Oh, Fucking savage. Pam ni ddim yn Yeah, it's fine. respawn? Aha! O, na. Dwi'n yma. Okay, right, Josh. Mae yna yeah. power-ups ar y wal. Gweld un hyn? Hyn yn Ooh, increase yeah. the rate of Pwy'n chwe fire. bani? Okay. Yr un glas fan hyn yn life token, so ti gallu, Oh. like, respawn o. Ah, A yeah. boes, like, respawn station, a cadw guns ti a popeth. Right, So yeah, hwnna'n da os ti'n cael, like, Iawn, ti'n 5,000 o bwyntiau gyfer yna. yeah. Yeah. Ti'n dechrau efo un life token, anyway. Right, Ti'n yeah. si dod very- trwy'r drws, guys? Mae'r drws ar agor. Yeah. So, a wedyn ni'n hyn yn refill station am ammo. Ble gyniau? A drofyn ni, gweld ble mae'r policeman? Yr un, All right. mae'n mewn fel... I'r chwith, yeah. Ah, cool. Yeah, dyma'r holl guns ar y game. So, ni gallu pack-a-punch nhw. Mae'n a pack-a-punch like machine, basically. Sy'n just gwneud nhw, roi nhw lan tiers. Ac, Ble mae'r pack os ti punch gwasgu machine? M, mae mewn like, the worship chamber. Oh, shizer. Oh, Big Ben is here! Uncle Ben. Gwylio fe, mae fe'n really... Uncle Ben. Yeah, Oh, tiwr un efo, like, a... OP. Het, Uncle Ben. Gwasgu M a ti gallu gwneud miracles. A rhain yn really important. Increase Oh. damage done by 3%. Guys. Hit damage. Okay. Oh! Beth mae Kieran wedi dweud? Yr unig sianel dwi'n defnyddio fy Prime am. Yay, diolch, Kieran. Diolch. Mae Rhys yn dweud ditto, yeah. Dwi'n marw. Wedi gweld. Oh, na. Wedi gweld mae'n Oes gyda ti revive? Beth yw revive? O! Mae Os na, ti'n like... mynd... ti'n gallu neud y fan hyn, neu ti angen mynd i'r Yeah, lle hwnna'n arall? un. Na, di angen mynd i... Beth yw revive? Hold on, yeah. Mae'n like tomb Yeah, thing. There we Half go. regions, 20% faster, 30 seconds. Fi'n denu Uncle Ben, ond mae fe just more overpowered. Yn risky, achos fi'n mynd i struggle o fan hyn. Wedi brynu ammo ar y dyn. Uh, hefyd. be? Oh, Brynu sure. ammo ar un plit. Oh my god, mae ar ôl fi. Ah, ie. Mae o'r mission i just da fi. Beer bait. Live bait. Ah! Oh my god. Okay, mae dy fi machine gun. Mae'n fine. Oh, nice. Ah, you bugger! Sorry. Ah. Dyna ni. Yes! Sudden death. Nice. Right, pan chwaraeon ni hwn spel yn ôl, o chwaraeon ni gyda 4 chwaraewr, a oedd na slowdown really gwael. Fi'n gobeithio mae'r glitch, wel, mae'r updates diweddar wedi datrys hynna, ond nawr ni wedi dod nôl i chwarae, eithon ni chwarae gyda 3 chwaraewr trwc ar ôl, a oedd e'n well, ond falle os ni'n mynd nôl i 4, fydd mae'n siŵr, achos, yeah. Game gyda zombies, lle ar y pwyntiau tyngedfennol, ti really ddim eisiau slowdown neu unrhyw glitches. A bydd yn fine, rwy'n meddwl. Rwy'n been really Yeah. da tro diwetha. Yeah, oedd e'n good tro diwetha. Shit. Oh, mercy. The infinite ammo. Yeah, okay. Oh, Yn sugar. Mewn y mag. Ma' nhw yna. Oh, mae loads o nhw'n dod nawr. Angen newid fy graphics, dwi'n meddwl. Yeah. O, mewn fan hyn, ble ti, guys? Yeah. Mewn fan hyn mae'r health, extra Oh, health ni angen thing. hwnna. Hynny ni'n really Extra da i health. cael. Yeah. Oh, nice. Oh, yeah, mae hwnna yn bwysig. Byddwn ni'n annog chi gyd i defnyddio Elixir of Life. Yeah. Ooh. Oh na, fi redig allan o ammo.
Beth yw'r Ydy frame rate melee pawb? angen bod, like, fod i bod, like, blwmin insta-kill pob tro. Beth yw'r frame rate pawb? Fi yn da. Un fi 30. yn, like, about 25 ar y foment. Fi'n 30 hefyd. Ok, mae dim y graphic fi. Na. Na, mae'n struggle o. Mae'n- Dwi'm yn gwbod pam. Early access. Ie, of course. So, Ie, mae'n iawn, ond fi yeah. ddim eisiau mynd mewn y settings eto. Fe ddim yn Na. gwneud dim byd. Yeah. Diolch no ammo. Dyn ni'n prynu ammo. Mae'n a, like, A fi. policeman, like, thing. Mae'n edrych fel, fan hyn, right Oblivion. Mae'n cael little, like, vending machine. Dark Ghost yn siarad. TLT, Dark Ghost. TLT. Policeman, Ah. okay. A mae'r key yn mystery box, basically. Ah, Reload. Cool, so ni di dynystrio'r power sources, ni gallu agor y drws lawr fe nawr. fe. Oh. O, mae'n nhw'n yma. Ah! Fi di marw. O, Mae yna lle tu ôl i fel tomb a mae'n anodd i nhw cyffwrdd â ti, ond chi'n gallu cael nhw. So, siga, fan hyn. o, o no, o no, Fel Neidio. secret spot. neidio. Rhaid Oh my gosh. Life tokens, da fi. hyn yn Oh, gadyn. anodd. Cofio i upgrade o'r miracles ti hefyd. Oh, yeah, good call. O, gadael un te. O, neu. Ah, whoops. Mae pen ti wedi mynd. Ydy e? O, yna fe. Mae'n mynd nôl. No! Ie, so ti'n gallu dod nôl os ti ddim yn cael miracles. A token. ti'n respawno ar y diwedd y round. Ond ti'n colli eich guns ti. Ah, right, okay. So hwnna beth mae miracle tokens yn gadael. Ti'n gwneud. Fi di agor y drws. Efo So, eich... yeah. A dyma life machine fyny, ti'n gallu prynu new life token. Ond mae life tokens mynd lan mewn pris pob tro ti'n prynu un. Ah! Nes ti prynu un, Rhys? So, mae nawr Oh, yn good. 50 i chi. Good job, good job, good job. Remember mae'n individual y pris yn. Yeah, man. Oh, Steady, mamma pawb. mia. Wedi pawb wedi mynd. Molotov. Pawb wedi gadael fi. Wedi pawb wedi mynd. A ni'n mynd lawr yn y dear. Ie, mae hwnna ddim yn helpu iddi. Blew. Oh, sugar. But, Mae gen i machine gun eto. Ah. Okay. oh. A ti'n gallu... Os ti'n redeg efo... Ah, mae'r gyd. efo Mae'r gyd wedi. Uh-oh. Uh-oh. Oh. Mae na rhywun efo diving mask gan. Fan hyn. Oh, damn, fi di reding at so bloody ammo. Oh, sugar. Dwi'n gwybod ble fi'n mynd. Ble wyt ti? Dwi'n gwybod. Dwi'n dod, dwi'n meddwl. Oh, draw in. Ia. Yeah. Mae nhw'n dod fan hyn. Oh no. Whee. E yw fel health E ar y keyboard. So os ti'n really isel, mae'n gwerth defnyddio hwnna. Mae'n dibynnu ar yr miracle ti'n cael. Ydy e? Right. Yeah. Oh. Oh, okay. shit, Uncle Ben. Dyma, ie. Oh, mae di mynd lawr fan hyn fi'n credu. So ni ddim di wneud y cylinder bit eto, ni? Oh, sugar, fi'n Ooh. stuck. Fi'n Yeah, stuck. mae'n like Fi'n stuck. sailor efo laser Yeah. eyes. What are you doing? Ie. Mae'n dod. Mae'n okay, nhw'n eitha araf a nhw'n methu, like, seithi Okay. hwnna da. Uncle Okay, Ben okay. yn, like, mae ddim yn round mob, mae'n, like, just Yeah, but normal it's- mob. Da iawn, Yeah, yeah. Rhys. Dyma'r Okay. pack a Da iawn, punch bai. drawn in. Supercharger. 5,000. Yes, please. Thank you. Ti'n Oh, gallu not cael, enough yeah, like, points. yr elixirs. Ti'n Ti'n gallu cael rhoi gwybod gwahanol.
Uncle Owain, Ben. Owain, Oh, shit. Gwylio Oh dy my hun. god. Oh, Uncle Ben. Yeah. they're right down at ti fanna. Oh, man. Molotov o fe. Fega. Ah. Ddim yn gwneud unrhyw beth. Oh, shoot. Oh, shoot. Yeah. Oh. Increase your movement speed. Oh yeah. Yolken bow. Whoa. Okay. Ooh. Ooh. That's not my bad. Oh! Oh man, bubble dog. Oh, shoot. Okay. My hand even Oh, no, not, it's not ideal. No. Better objective. So basically, nawr ni'n mewn o'r stafell hyn, ni angen casglu cylinders, like music, got like little music cylinders. Yeah, yeah, Just yeah. angen Fel, casglu nhw. yeah. So, Music box. Okay. y diamonds ar y screen yw'r pedwar cylinder ni gael, like a tile, pedwar challenges ni angen gwneud I casglu'r cylinders. Okay, okay. Cool, cool, Ah! cool. Redig, but redig. Yeah, red Ydy egg. eich Ben dal fi? Red O, egg. mae jyst wedi Ni cael. dal yn Yeah. mynd Oh, no, mae'n yn dal. ridiculous. Dala ma. Maru, Maru. Yeah, there we go. Hehe. Oh. Pretty afraid of a Oh shit. bang it. Good game, man. Mae'n cool, yeah. Yeah, rwy'n hoffi e. Ydyn fel, mae'n tipyn bach fel, Yeah, really cool. Mae 'na power-up fan hyn sy'n increase the movement speed. Oh, Jesus Christ. wow. Dim ar Mae'n amlwg. edrych bach yn wonky lol. Yeah, mae'n about... Mae'r FPS yn drop a pryd mae lots o enemies ar y screen. Ac mae'n Yeah. kinda like Oh. a little bit janky, ond mae mewn early access, so gobeithio bydd nhw'n improve hwnna. Ni siŵr byd Ni nhw. eisiau... Ni eisiau gwneud y objective. Yeah, oh shit. Oh, sugar, fi'n stuck, fi'n stuck, fi'n stuck. Mae 'na loads nhw Ah. mewn Diolch. yn. God, nath hwnna ryddhau fi. Oh Mae'n god. peth the hell? gweithio pan nhw jyst yn bloco ti. Oh, Shit. Oh my god. Oh, dyna Rwy'n pam methu ddim gyda symud blimmin fo. bullets. Ah! Oh, sugar. Yeah, mae 'na just gormod o nhw nawr, it's ridiculous. Yeah. Oh, pwys... Nhw'n dod ar ôl Josh. Oh my god, oh oh damn. my god, wedi marw. Yep. Okay, de. Dim Okay, problem. Rwy'n nôl. Dim problem with hyn. Oh, hello. Dwi'n revive fy hun hefyd. Marw, but. Ooh. Marw. Os Bit ti'n objective, redig bit- a gwasgu cut, ti'n like sglefrio. Oh, sglefrio. Dwi'n offi... Oh, yeah. Cod zombies. Mae'n fel cod! Mae'n fel cod. Beth yw'r objective? Okay, let's Beth mynd I ni'n gwneud y gwneud? objective cyntaf. Go on, te. Let's gwneud un draw fan hyn. Go on then. Dilyn fi. O, roi, but. Rhys, ti'n dod? Dilyn Owain. Rwy'n fi'n dod. Cool. Dilyn fi. Ar y hwnnw. Dilyn fi. Ti eisiau gwneud e, Josh? Yep. Oh, Right. yeah. Pigo Oh, lan yeah. a cross. Or... F. Now let's... Oh! What the hell? Oh my god. Oh, no. Oh my god. Jesus. Oh, my lord. Oh, my lord. 15 hyn. Fast Oh, hands. no. Reload speed. Oh! Heck yeah. Oh shit. No! 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 Dwi'n trio helpu ti, mae just gormod o nhw, man. Jesus Christ. Weithiau ti just angen redig I ffwrdd fi'n credu, guys. Yeah, yeah, my ready. Cos mae 'na gormod o nhw. Oh, fuck's sake. Right, dwi wedi colli fy pack-a-punch. Oh, Pissed. sgen I ddim extra o 5 nawr, so fi Fi just mynd sy'n I... pissed. Beth yw'r... Ydy'r death tokens, revive tokens, per enemy? Yeah. Ah, okay. Just gen I ddim revive tokens. Redig, Just angen redig. survive our round. Ydy un yn... Ah, So ti angen...
So i ti angen lladd 13 mwy o zombies? Neu ydy'n Na, 13 hwnna mwy? round. Hwn yn round 13. Okay. Mynd o ma bad. O, okay. Time running... Mae'n ein 52 eiliad. So os ti'n cadw i ffwrdd yn nhw yn 50 eiliad nawr, ni gyd nôl yn y Mae'n game. yn fel rave place. Na, blood extractor. Hwn yn y objective fan hyn. Oh, ydy e? Yeah. Oh, na. Hwn yn Oh, y... God. Hwn yn yr, not the main objective, a side mission. Side quest, yeah. Nhw'n like randomly pop lan. Pob couple Mae'r, o turns. Mae'r stafell hyn yn dda am hyn. Ble Beth ti? hwnna? God, ti'n miles away. Iblet ammo? O, go on then. Oh, yes, i mawr. Ie, fi'n credu, mae'n boddro fi y ffaith bod e'n dweud, ydy yn fi, mae ddim yn gywir yn y Saesneg i ddweud not enough life token. Dyla hwnna bod... Yeah, mae'n... Because Yeah, you bod- shouldn't bod- say... bod plural. Yeah, dwi ddim yn neud Tokens. synwyr. Os ti ond yn gallu cario un token ar y pryd, so just dweud you don't have a life token. Neu... You can't say not enough life token, wyt ti? Oh, shit. O, Nah. life token, but... Not enough life token. Okay, mae gen i choice o dau Iawn with it. ultimates ar y foment now ar y miracles. Oh, Can't miss, auto-aim bullets at enemies in sight for 5 Oh. seconds. Okay. Neu turn gwylio dy hun invisible bad. 15. Gwylio. Nhw No, lladd chi. un penta. Oh, sugar. Yr auto-aim, yeah, ratio god mode, come on. Yeah, o, dwi'n mynd da. Oh. Efo... Oh my god! Oh. Gwn automatic, mae'n... Fi'n cael un fan hyn sydd yn... Shockwave, yn mynd allan pan ti'n reload. Yeah. Nice. Yeah. Oh god, ble mae pawb? Rwy'n mynd nôl lawr i'r tunnels. Oh, na! Ia, buggers! Dwi'n wedi gweld ei iechyd ti fynd lawr. Na. Dim ond pawb. Mae'n ystafell fawr. Yeah. Mae'n na peth i revive mewn yr ystafell hyn. Mae'n mawr. Wait a sec. Oh yeah, fi yn. Oh, so os ti'n marw... Mae nhw gyd efo fi! Oh my god! Oh, jeez! Right, fi'n credu dylen ni gyd redeg ar yn gilydd i ddod Jesus Christ, yn yr un yeah. lle. Yes, you Otherwise, ni'n mynd i struggle off. Oh, come on, auto-aim fi wedi... Na, does dim map. So, disgrifio ble wyt ti, Rhys? Williams Family Office. Ah, okay, yeah, so ti dal bell. Mae fe di respawn o fi right i'r cychwyn, so ni kind of hanner ffordd rhwng dechrau a ble wyt ti. Ah. So ti o dan y ddear, ni o'ch ben y ddear. Ma'n... Oh, here we go. Rwy'n meddwl nhw angen tono lawr, like, a faint o zombies sy'n ar y levels. Or if Yeah, mae'n mynd yn absolutely insane mor gyflym. ydi. Helo, Yeah. ydi Owain mewn fan hyn? Dwi'n dod lawr Helo i Owain. fysiau. Helo. Ah, O fi. lawr bad. Fi'n gallu... Hit... Mae'r gyniau fan hyn. Oh, yeah, nice. Can you Oh. do a hit radius ar roi gael yna yn insane? Oh. Yeah. Hang on, un funud. Hang on. Rhaid llafe. Ie, paid Oi. lladd. No mind. Oh. Mae yna un mwy rhywle te. Ww! Ie, paid lladd yr un olaf am fan hyn. Gallu prynu gyniau. Wel, fi ar bwys chi, ond fi wedi marw. Oh no. Oh! Bydd ti'n dod nôl. Dwi just wedi prynu'r gun fi eto, a mae'n Oh. dal TO1. Paid lladd yr am fan hyn. Ah, ti ddim Alright. yn colli pack a punch, te. Just redeg. Os ti'n marw. Oh. What? O, ti ddim, ti? Na. Half price, guys. Oh, rwy'n mynd i Werth i cael prynu life token. revive. Oh, hell, yeah. Le'r pack of A pack punch mewn a big, like, root, stafell. Gafem- Ie, Unig- dwi'n nawr. 13... Na, beth yw'r amser? Oh, not enough points. Hyd yn oed gyda half price, ond yn pathetic.
Ah. Ble Damn. ti, Josh? I can punch for AK. Nice. Levels die. Oh, ti dau? Prynu... Oh, yeah, sorry. yeah. Prynu... Oh, why I did know. I... Prynu life tokens hefyd. Apologies for fi'n just llafer un olaf. Ble yw'r life token? Mae'n, like, pimp fi. Mae'n un fan hyn. Mae'n un... O, ie. Rwy'n meddwl hyn yn yr unig life token dwi wedi ffeindio, anyway. Ti'n gallu... O, ie, rhys prynu life token ar. Right. Ti eisiau gwneud y mission nawr, Josh? Os eisiau aros, mae'n pan ni'n ar ôl class. Tipyn bach yn... Ie. Mae'n ystafell llai lawr fan hyn sydd da. Ie. Ie, mae corridor hyn yn eitha da i... Wyle di Josh, nhw gyd yn dod ar ôl ti. Kill ton. Ie. Fel pimp yn nhw. Right, rwy'n mynd Ti'n lan. gallu amddiffyn dy hun. Hey, Kieran, Dim mae'n ond glitch spot fan hyn. Os rwy'n eistedd fan hyn, edrych. You'll methu cael a fi. O, fi eisiau dod lan fyna, then. Achos, os fi'n gallu cael loads o kills fyna, fi wedyn gyda digon o pwyntiau neu arian i gael y revive tokens. Ie. Fi ffynnu lladd nhw. Yeah. Pa gun ti'n defnyddio fi o? Pistol. Oh, paid defnyddio Hwnna pan, pistol. Mae'r pistol Mae yn, like, pistol yn pathetic. dim ond Paid. gweithio am, like, a rounds, like, un neu dau. Yeah, first wedyn ti couple. angen upgrade o. Oh, sugar. Fi ddim gyda ammo. Yeah. a- Oh my god. Yeah. Oh. Oh, actually, mae dy fi hwn, though. A mae dy fi callall. Oh, na, mae dy fi pistol. Oh, damn. Oh. Ni ddim eisiau bwriadu gwasgu hwnna. Yes, yn Actually, canu, fi'n oedd e? stuck. O na, dwi'n gwasgu blymyn... Ah! Keys everywhere. Mae na ddim... Mae ddim yn dweud faint o'n nhw ar ôl ydy. Na, mae un lan fan hyn a bwys ni. Ie, mae na 5 am fi. Ni'n mynd i gadw e'n byw, Fi'n ydyn ni? gallu... Ie. Ie, os ti eisiau Oh, gwneud sure, pethau, fi'n gallu... A ti'n Ready. cael yr athwef i agor y... Reit, ie, oce. Mynd dim ble arall fydd, dwi angen mynd, a fi'n gallu dod at. Yr entrance i'r tunnel. Oce. Mae'n yr graveyard. Mae'n grif, ie. Ah! A fi'n dod, mae na fel... O, tu ôl i mae ti? un o'r... Ie, paid Un llaff o'r- nhw, Morgan. Cadw un o'r... Ie, So mae ni na... ni ddim yn, like, mynd Ma- mewn i'r level na. Alright. Mae'n fel... Ruined Mae gen i 4 neu 5 ar fi. A ti gael llaff nhw, mae'n un am fan hyn. Ok, mae'n locked lawn at ti now, Morgan. Alright, fi'n mynd i redig i ffwrdd o fe, achos fi angen bullets, so... Do? Not enough points am y Mae'n limit nhw'n dod revive. y ffordd yna, Morgan. Oh, Edge gael un hyn. shite. Gwa, mae'n methu Dwi'n yma. cael fi. Ydy e? Dwi'n gallu. Os rwy'n... Yeah, look. Ok, ti Ti gallu da- mynd... Ti gallu Ti mynd dal i'r... dan o na. dde ar Rhys? Na, fi'n edrych ar chi yn... Rwy'n distracted. Ie. zombie. Take Ah, a okay. break. Ond fi wedi marw. O, ar ei Ah, bed. okay. Oce, fi'n gael lantern. O! Oh, Ben! Oh, Big Ben! Gwylio Uncle Ben! Ben! Gwylio Ben. Ok, Ma' droi di fan hyn, Ben. Josh. Droi fan hyn, ffordd fan cywir. Oce, hang on, un funud. Dwi ddim gallu... dad na. Fi'n gael alw. Right. Sgen i ddim bullets, so... Yr O, un no. peth fi'n gallu neud yw molotov nhw. No, lawr fe. Ah, Oh, ocê, na, ocê. pam. Oce, Pam wyt ti'n mynd o'i, llafu? mynd o'i. Oh, come on, Ble fi angen Josh, mynd ni angen mynd. efo- Lawr fan hyn. Fi ddim gallu lladd rhywbeth ar ôl lan. Ti gallu newid gun efo'r scroll wheel. Oce. Nawr, ti angen defnyddio hwnna i cael y codes o'r paintings. Logic. Yeah. Or mae'n like, you know, what's it Yeah, called? Like yeah. invisible. UV lantern. Yeah. Beth yw hwnna? Oce, right. Jesus. O! O, oce. Fi'n mynd o dan y ddear Only- nawr. Yeah. Okay. Fi'n stuck a voice Big Ben eto. Dim Oh, bullets. no. Half price. Morgan, mynd i cael Gwell- prynu life token. Yeah. Ond mae Big Ben ffordd yma, fi sgen i ddim... Ocê, bydd hi'n protected. Bullet. Rwy'n dod. Alright, diolch. Fi'n credu bydd e'n okay, actually. Not enough points! What? Oh. Oh, ti di prynu un already, ei ti? Ydw i? Rip. Falle. Na fi heb.
O, na fi ddim. Oh fi my ddim jyst- Oh, shit. Ie, fi'n mynd i just cuddio tu ôl ti achos fi ddim gyda unrhyw bullets. Fi'n gallu molotov o ddo. Ydw, dyna be fi'n neud. Ie, ond ti'n ready mas o bwledi, dyna'r unig backup. Oh, god. Fi? Ie. Right. Molotov for life back. Ai. A fi, okay. Double I whammy. can't. Dead. Triple points now. Wait. Oh. Triple point to it, but Yeah. Oh, yeah. Oh my god, Neu chi come gallu on. defnyddio'r callell. Just ychydig, a Oh, wedyn come redig on. sydd nôl. Snipey. sniper, no sniping. Oh dear. Right, ble ti, Josh? Fi mewn just a deilad. Purple? Right, ti'n y ffordd anghywir. Right, dod. Ie, mae'n iawn. Ryddi. Wyt ti'n Fi'n gallu gweld hoffi'r diamond ar y map? Like, Ie. Ie, hwnna ble ti'n Ie. mynd. Dim problem, but dim problem yw hwnna. Well, Hey. hey. Like shooting fish in a barrel. Yeah, fi'n gwybod. Dwi'n fine. Secret Yym, spot. Oh gosh, mae'n helpu though. Fi'n credu mae angen rhywbeth fel hwn achos maen nhw'n just yn ridiculously overpowered. Mae'n llawer ar fi. Oes e? O, Ti lawr fyna nawr, ie? ie, dwi'n... Ie, trio cadw at least un yn fyw, so ni gallu gwneud Ie, mae 'na- y mae 'na challenge couple. mewn peace. Okay. Mae'n a couple. Okay, mynd i'r objective. Ble ydi? Lantern. Ble. Haha, fi'n dod o'i. Fi'n yma, na Right, fi. okay, so... a cael o lantern allan. Ie. Mae 'na paintyn fan hyn. Oh, shoot! Okay. So, rif 3 yn y dyn efo barf. Okay. Yeah, Mae 'na paintyn allan fan hyn. Oh. Rif 1 yn dragon. right. Yeah. So, dragon's something barf. Mer. Dragon merch bardd. Yeah. Ah, bugger! Gaf i fod! Ah! Dragon merch barf. Merch! Okay. Nice. Easy. Right. Gen i Okay. ddim yn Okay, diolch i. Oh shit. Okay, Fi fi'n trio distract nhw. Okay. Never mind. Beth oedd e? Dragon merch bardd. Merch. Okay, just dragon ar un cyntaf nawr. Dyma Solid. ni. Right, gallu pigio fel an. Hwnnw ar un cyntaf. Beth oedd e? Oh, right. Right, nawr ni ancar all wedyn hyn yn like choking point. Maen nhw'n... Okay, really gyflym. Mynd. Oh, the hell? Glitch, don't worry about it. Yeah. Glitch, don't worry about it. Wyt ti'n gweld hwnna? Yeah. Paid. Mynd. Redig nawr. Okay. So hwn yn un cyntaf. Un hyn yn galed. Ni angen cael yr y zombies sy'n like breathe of fire i breathe of fire ar hwnna i like fe. Dod o fi o'n. Max ammo. Oh, dyna ti, Max ammo! Rhys, Ie. ti bod yn sorted nawr? Diolch yn fawr, Morgan. I I'm mean- doing max ammo. Oh, mae'n. Oh, Dim yr- ti ddim yn cael e nawr. A beth Hwnna- hyn yn dda. Hwnna i bawb, Ie. fi'n credu. Rhys? Am actually Dafydd. Ydy jyst i fi? Hyn yn yr un. Yeah. Oh, Ti'n hoffi sorry, yourself. Rhys. O'n i ddim yn sylweddoli hwnna. Oh, man. Oh. Faint arian sydd dy ti? Dod lawr fyny. O, ti gyda No, loads arian? paid Ti'n gallu yn brynu rhywbeth? Oh shit! Paid o fynd yn ffordd yna. Rwy'n fi cael yna fi agor o Jerusalem, Christ. Lot o grisiau. Oh shit. Oh shit. Mae'r... Oh shit. Oh my god, there's so many love in it. Oh No. jeez. Dyna os ti'n gallu. Mae'n methu, mae'n like freight train on nhw. Oh god. Right. Oh, come on. Ni'n mynd i redeg am fe, Rhys? Dim ond 7 bullets sydd fi. O, na ni... O! Na ni cael un arall nawr. O, beth yw hyn? Sut gor. Sa'n siŵr beth mae safeguard yn gwneud. Ydy fel, like, shield, ble ti'n mynd. Na beth o'n i'n meddwl, ond fi'n mynd siŵr. Dwi'n mynd lawr yn i'r...
Os ti'n dod... Okay. Rhys, os ti'n dod lawr fan hyn, ti'n gallu cael prynu ammo. Neu gun gwahanol. Lawr ble? Lawr y twll. O, ta. So, fan hyn. Okay, Gweld ble fi yn? ail un drwy fan hyn, Josh. O, nes i lawr yna, dwi'n letha. Ond Ie, oedd diolch. Dwi angen... bydden nhw zombies yn O, dod. mae'n ffain. Byd nhw ddim yma nawr. Achos ni... Okay, nawr ni angen Rhys. Ah! So fan hyn, dyma reload fan hyn. Dyna ammo blamo wedre. Na, Banshees yn y... Ie, Banshees dyn Rhys. Right, machine gun. Yeah, go on. Thank you. I feel like a mission. Great. Be? My missions yn great. Mae'n best gwahanol ydw. Yeah, mae'n really mae'n- cool, ydy. Mae'n canolbwyntio ti, mae'n a point rather than just senseless Yeah, cars, just, you know, trwy'r just amser. round, yeah. Ai. Right, lle Yeah, chi dwi'n gwneud popeth ydy yn Be? diwedd wed. Os ti'n Dim gwneud clem ni, popeth. ni byth di cyrraedd fy Na, Objective. byth wedi, na. Ni O'n di i'n gwneud, gobeithio like, gyda mwy o ni, byddwn ni yn heddiw, ond dwi ddim wastad yn gweithio fel na chwaith. mae'r Banshees yn mor gael. Nhw'n, like, nhw'n, like, teleporter Mimics rhywle neu arall. rhywbeth, ie. Nhw'n cymryd damage. Chi dal yn y tunnels? Na. Na. O, ble ti wedi mynd? O, na, O'n ddim i'n yn gwneud y un o'r tunnel. missions. Ond ti o dan y ddear, ddo. Na, ni lan yn y... Ti'n gwybod ble mae'r pobl yn, like, hongian? Oh, right, okay. Yn y- Ond ti Yn y wedi field dod of farm. trwy'r tunnels i cyrraedd Yn y yna, cae. wyt ti? Okay, mae un mwy. Ah, Morgan, dyna ti. Dwi'n gallu weld ti. Ja, cool. Right, lle ti'n mynd? Wel, mae yna Ble- ffordd fan ble hyn, mae fi'n hi? credu. Right, hold on, fi'n dyn ti. Okay. Beth yw sprint ar hwn? Shift. Shift, yeah, shift. Ble mae hi? Oh god, ble mae hi? What? Marw man. Beth sy'n bod? Oh. Ow! Yeah, cool. Connect. Okay, Yay. so ni gallu pigol lan y Oh. gun hyn. Paid dyna fi'r main gun hi, or mae'n replace fe. Yeah, ti eisiau? Ne? No really, mae'n ddim yn hwnna dda. Oh, okay. O, lle ti mynd? Ni'n fel Wonderboy. Ni'n mynd ffordd Kinda, yma. yeah. Wel, rhaid i fi Dwi'n wneud meddwl. miracle point fi. Okay. O, ni di mynd full circle, for Right, god's so ti sake. angen But- seithi Guys, sut y ni'n cyrraedd metal... point ti? Like, dod draw fan hyn? Gweld y scarecrow hyn? Mae'n Kill cael, me, like... kill me. Mae'n cael, like, glass arno fe. Oh my god! Ti angen seithi nhw gyd. Okay, O, mae'n meddwl mae'n y pedro nhw. okay. Oh, Christ, bydd fi'n trio cael y ti saff. There, yeah. Ydy. Mae'n just ruined y lle. Okay. Mewn y cae hyn, ie? Yeah, ti angen ffeind nhw a seithi nhw. Oh, mae'r glas. Wall. Yeah, mae'r glass wedyn. Here. Na, dwi. Yeah. Shit. Wel, unrhyw beth. Right, Shit. Ni'n just Okay, neidio. right, Rhys, ni'n mynd i mynd nôl lan, okay? Okay. Mas o'r tunnel, because mae yna ffordd i ni cyrraedd ble mae Owain a Josh, ond ddim trwy mynd trwy fyna. So, mae yna ffordd arall hefyd. Un fwy, dwi'n meddwl? Credu... Well, Oh shit, come on! No! Mae nhw... You're kidding me. You're kidding me. Lan No, fan na. hyn. Lan fan hyn. Mae yna mor gymaint yn nhw, Josh. Just redig. Mynd nôl lawr yn y tunnels. Mae yna ddiloedd o'n nhw. Oh, yes, i Oh mawr. my god. Ah! Oh, ni angen gwneud e eto, sugar! ni. Half price. That's Oh, come on, Rangin. ridiculous. Rangin, Oh, Redig. oh, Rangin, Kyle. oh. Revive. A Redig Redig, nôl. Oh, come on. Redig. Come on, Rangin. Prynu life token hwnna. Yeah, ni ddim yn gallu mynd. Fi Ie, di marw. Right, let me trio. Fi gyda revive yn barod fi'n credu. Yeah, fi gyda. Oh, yes. Oh, come on. Yeah. Shit, no. Oh, na.
Dwi wedi gorffen. O, fi'n... Fi'n stuck. Fi ffili symud. Does dim byd gwaith. Fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth Right, nhw angen okay. sortio. Na, fi Ie, di dwi'n marw. iawn, Fi dwi'n ffili iawn. symud. Okay, Oh, ti'n on y lle no, gywir yeah. nawr, ti di cael y holl escape rows. Okay. Na, dwi ddim. Ie, Ydw ti i? wedi. Fi'n neud crouch. Dwi wedi, wedi? Gweld ar y left, ar y chwyth mae'n dweud. Ie, ie, ie. Objectives. Rwy'n meddwl, fi ddim on... Great. Ie, mae ddim yn... Os ti eisiau aros mewn y ystafell land fyna, Owain, Ie. a fi'n gallu aros lawr Okay. fan hyn. Gweld y cages yn yr awyr? Hwna beth ti angen safety. Yeah, but Oh, okay. Bugger off! Ah! Flippin' heck. Mae hwnna'n rhwystredig. Dyma revive y Seit ti efo'r gun? Gun... Efo'r Wonderwall for gun, ie. Math o. Wunderbar. Mae'n anodd. Ti angen, like, ie, rhyw reswm mae'r, like, health bar wedi diflannu o'r cages nhw. Okay. Rwy'n bydd yn arfer dangos health bar. Oh my god, mae'n loads mewn hwnna. Ie, fi'n gwybod. Boom. Doom. Destroy the electric cages with thunderbolt. Ie, dwi'n gwneud hwnna na. O! Beth yw'r sudden death yn gwneud? Ddim siwr, rwy'n fi'n meddwl rwy'n fe'n, like, you know, insta-kill. Mae'n aros yn... Rwy'n geiriad. O, un. Fi ffili neud unrhyw beth. Fi yn literally stuck. Falle ti'n di gael rhaid i e, aros nes bod... Na, mae cael life token, bydd e ddim yn spawno mewn. Oh, na. Ie, ti just angen safe i nhw, like, 50 gwaith. A wedi bydd nhw'n, like, agor fel yr un hwnna. Ie, da yw nhw. Ond ti'n gallu cael y... Ie, pobl rwy'n fi. cadw un hyn yn fyw, Morgan Gold. Ie. A bwysig. Ydw i'n seithio'r peth cywir fan hyn? Na. Na, fi safe angen i gun gwneud mae e. mor Josh yn cael. Oh, Right, man. mynd o mo. Mynd o Paid mo. Paid safe, safety- paid safe. Oh, Just ready sorry. for cadw fe Okay. fyw. Okay, nawr mynd mewn stafell hwnna tu ôl. Na, ti Ie. ydi. Mae'n un fwy. Sorry. Cool. Nawr mynd Yna mewn fe? i'r stafell tu ôl ti. Ie. Fan hyn. A just troi arno. O, No, i just angen aros. raw grass. Mae'n resupplied peth tu allan fan. Yeah. A mae perk ar y wall sydd yn... O, O, ie, beth ydi? mae perk yn shock pan ti'n... Oh! Ie, hwnna'n good. mae'n oce. Ie, Shocks na enemy. Owain, Oh, mae wedi dod Morgan. mewn wedi. Ie. Oh, no, bud. Oh, no, bud. Sidestepping. Calm down now, calm down. Beth oedd hwnna? Sue! Ie. Sue! Useless. Useless yw e. Hello. Ooh. Wsa. Okay. Okay, Pick mae up wedi... cylinder. Mae wedi gwneud. Mae wedi gwneud. Mae'n a bit lag. brilliant. Nhw angen, like, rhyw fath o'r animation efo hyn. Yeah. Dyma'r cylinder. Aisle cylinder, yeah. Ah. Well, Yay! Da iawn. Cerberus, okay, no? cool. So ni cael 2 cylinder ôl ni angen casgu nawr. Ti Ie, dal yn nes i- stuck, Rhys? Ble o'i ti, Rhys? Mae Ar wedi yma. marw. Ie. O, no, ti. Rhys. Ie, ti fi. O, Dal no, yn ti'n gael stuck. token. Wyt ti'n... Efo Fi ni, yn Rhys? farmlands. Ond fi ffili symud. Fi a bwys barbed wire a fence. Oh, na. Wyt ti'n gallu neidio yn gwasgu space? Na, ffili neidio. Ffili neud crouch. Oh, na. Completely stuck. Yeah. Come on, Wales Interactive. Peidiwch a creu scenarios fel hwn. Hwna'n... Stop the elite maker. Beth the... Be'n y byd ydi hwnna'n golygu? Fi ddim yn gwybod. Dim hoffi e. Na. A dod nhw mewn. A Na, na, ti'n ti'n host. host. Ddim- na. Bydd hwnna'n... Just... Bydd e'n Bydd hwnna'n just stop. torri'r game i ni gyd os ti'n neud hwnna. Na'n Okay. ffodus. As tier Google it. host. Google os mae na debug mode neu rhywbeth. Ie, fi'n trio gwasgu til deal, mae dim byd yn... Gweith, dim byd yn digwydd. O, ydy nôl mewn am? Rhys. Na, mae cael life token, so mae methu... Mae ddim yn... Ah, Os ti'n right, cael okay. life token, mae ddim yn all spawn o ti mewn. Right, right. Sy'n... Suckle.
Ni'n gallu... O, Beidio ni'n gallu ble mae neud yr un tân, cofio? Yr un Ie. tân? Rwy heb di Fan hyn? gweld unrhyw fire throwers. Ie, ond byd nhw'n dod nawr fi'n siŵr. Nawr ni di Ah, agre right, fyny. Stand in the area to open the furnace. Ooh, trial. Uh-oh. Beth o hwnna? Roedd hwnna'n Oh. like, a side objective hwnna. O, problem yw gyda shotgun. Dim shotgun, rifle. Mae'n rhy araf yn reload o. Ti'n Oh gallu my cael god. perks i gwneud yn gyflym o. Oh, damn. Ni'n gallu mynd i lle mae'n recent. Be mae'r be? O, fire. Christ. Mae mor... O, nhw gyd yn dilyn ti nawr. Chi'n ffili nawr fi, achos fi di marw. Ie, Na, ond ti'n gallu ma'n gweld, wir. ti'n meddwl spectator mae'n dweud. Ie, ond os mae fe'n stack a mae'n glitch yn y game, sim lot. You know, be ni'n mynd i neud? O, Nes- oedd un ohonych chi jyst ar bwys mi, Jay Smith. Turn round. Ie, ti'n gallu gweld ni, ydy? Ie, fi gallu gweld chi. There we go, just in front of you. Alright. Just ar bwys y gart fyna. Alright, ie, ie. Yn dod trwy. Fan hyn, I ti. Oh shit, no! 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 Oh, O, dear. Owain. Owain. Owain yn marw. Ah. Mae wedi marw. O, fi newydd gweld, what's we call it, Morgan yn cerdded heibio. Ie, wyt ti'n gallu gweld Rhys nawr, os ti'n... Ti'n gweld fi? Na. Fi jyst siwr y gart. Gat yma. Just tu ôl y gat, ble... Ie, cyn o'r lle oedd ti. Trwy'r gart. Oh, trwy'r gat. Trwy'r gart. Ie. Turn around. Oh yeah. Oh, ti fanna! What? Sut ti'n stuck fanna? I don't know. Fi'n ffili symud. Oh, wow. Hwna'n ti fanna. Yeah. That's ridiculous. Fi'n gallu gweld ti achos fi di marw. Yeah. Yeah, fi'n ffili symud. That's ridiculous. Ond fi O, gallu, ond o like, leia, neud- pam mae Josh yn ennill y round yma, bydd ni gyd yn fyw eto, a bydd ti ddim yn stuck. So, Bi fe yn stuck. Yeah, Bydd e? Morgan. Mae'n cael life token, so mae ddim yn respawno. Os ti'n cael life token, ti ag yn mynd i respawn point. Sugar. Oh, na. Fi'n gallu gweld sut ydw i'n stuck, achos fi ffili gweld corff fi. A fi'n gallu gweld corff ti, ond does na ddim fel darn o fel unrhyw beth yn stuck. Mae'n just like bugged part o'r Bug, map. yeah. Right, mae'n a fire breather yn fyw fan Ie, hyn, so dwi'n- ni gallu nofio Oh! fe. Ie, dwi'n gwybod. Oh, that's crappy ti, Rhys. That's annoying. A dwi'n gallu just like bump o rhywbeth. Na, dwi Oh, ddim yn dyna fe. helpu. Come on, throw fire i'r thing. Cos fi actually ar pen ti. Oh, fi'n Yay. sefyll ar pen ti, Rhys. Ond mae ddim yn neud unrhyw gwahaniaeth, but yeah. Oh, man. Come on, furnace open. Na, go on. Beth? Okay. Oh, jeez. Ah. Naeth bug Os- tebyg digwydd yn Don't Knock Twice, peidiwch knockio dwywaith ar stream. O. A ni'n neud marathon stream Yn ar y da. pryd. A oedd e just yn rubbish, achos oedd e'n fwy o puzzly No. kind of game. Peidiwch knockio dwywaith. A ni ddim yn gallu O, cario mae'n ymlaen, dod so at i rhaid ni Owain. stopio fe. Yeah. A does na ddim fel save points chwaith, so... Yeah. Ddim. Oh, yes! Oh, nhw wedi llafu nhw. Come Nhw nhw'n llafu on, bud. Yay. So nawr Yay. mae'n dweud... Just a couple more. Come on. No, mae'n just... Ydy yn melee hefyd. Yeah. Remember os ni'n safe i fe, bydd fe'n explodo ar bwysau, a bydd Oh, hwnna'n shoot. light fe lan. Oce, fydd hi'n trio distracto pawb. Jesus Christ, mae'n mor bullet spongy ar y moment. Okay, mae mor agos i fod yn llawn. Ie, mae yn. Holy Jesus. Ti wedi googlo fe, Rhys? Oh god. Okay, ni angen like un mwy hit o Blaze Sleep. Ie.
Dwi'n gallu gweld yn Damn things. un. O, Molotov! Na, mae angen bod o un o nhw, dwi'n meddwl. Blaze slingers, ie. Dweud. Was it? Oh, right. So, desync ar fi. Uh-oh. Oh shit. Yeah. Oh. Oh no! Oh, na, Rick! Beth ti di neud i ni? God damn it. Oh. Fuck. Rip. Ti'n stuck a wedyn... O na, Rhys. Owain, wyt ti eisiau bod yn host? Just rhaid gofyn mae hwnna'n digwydd eto. What's it like? Dwi'n ddim gallu Oh, gwneud yeah. ti a host. Os dwi'n... Yeah, Gadael. hwnna beth mae Morgan yn siarad am, Kieran, yeah. Hwnna'n definitely- So fi'n party leader nawr. Na, fi yn. On... Wyt ti? Mae'n dweud fi yn. Oh, mae hefyd yn dweud... Oh, ydy e uwch ben y person? Na, mae'n fel crown. O, mae pawb di gadael. Na, dwi Dwi wedi di... gadael. Roedd un o leader, ond... Mae'n ffain. Mynd o. Na, reit ti fi. Oh, I Fi'n y leader. see. Na. O, achos nes ti gadael, mae'n neud y person Wedi, arall yn automatic. Di wedi Dyna bo. pam. So mae pawb yn meddwl bod nhw yn. Right. We're methu'n Ti'n fawr gwahodd ti, Josh. Ie, Pam? dwi'n dechrau game at. Oh, right. okay. Right. Go on, Empire. Oh, man. Oh, so ti'n fel yn locio peth? Just chwarae. We're methu'n fawr ti. Mae'n locked. Oh. Rhi We're met restart y game. Dwi'n hoffi game in. Mae'n... Dipyn bach o hwyl ydi e. Yeah. Oh, mae'n Dwi ddim wedi chwarae game Mae'n fel hyn am update o. fel. Be? Mae'n update yn lawr loifo. O, ydi e? What? 90 megabyte update. Nhw'n gwrando ar ni'n gwylio hwn yn meddwl, O, os ni gallu gwella'r game yma nawr. Yn ni gyd yn update o. Ydy patch just wedi dod allan? No way, patch yng nghanol. Actually, Friday... Pryd oedd hyn cael ei posted? Friday, November 11th, hwnna heddiw. Oedd hwnna just dod? Allan, neu? Oedd rhaid i fi wneud patch just Na, Pum roedd munud. hwnna'n... cyn. Roedd hwnna'n... Cyn hwnna. O, na 80 megabyte patch oedd just wedi lawr loifo. Na, fi sydd mewn, sy'n rhaid i fi wneud patch. Na... O, ie, mae gen i... O, no. No? 89.8 megabytes. Okay. O, fi'n desperate i mynd i'r tŷ bach. Ydy ni gallu aros Mynd. just 2 munud? Mynd, because- but go on. Yeah, fi ddim yn gallu Rhedeg. dal e. Rhedeg! Redig, Alright, bud. alright, Rhedeg, neu bud, rhedeg. Byddai nôl. Redig. Yeah, man. Heddiw. Yeah, does gen i ddim update. Strange. Bloody hell. Hey, Steam, stop downloading bloody Battlegrounds. It's just like, oh, I'm gonna download PUBG now. No. Don't Aye. stay. Yeah, dwi'n really hoffi game hyn. Dwi heb di chwarae game fel hyn am blynyddoedd. Yeah. Mae'n game dda. Rwy'n really joio'r like, y concept o fe. O'r mae'n Yeah. basically COD Zombies. Ond, Yeah, dwi'n hoffi hwnna, Yeah. ond mae ddim yn fel... Mae Cod Zombies wedi mynd rhywle Really? a... meh. Yeah. Mae fel, beth yw'r game hwnna? Killing Floor. Killing tipyn Floor. bach Oh, fel Killing hwnna. Floor, yeah. Mae'n tipyn bach fel hwnna, ie. Yeah. Fi... Ond dwi'n hoffi e. Yeah. Mae'n... Dwi'n really hoffi yr missions a stuff ti angen gwneud. Ie. Ie, dwi'n hoffi y vibe a y enemies and stuff. Yeah. Dwi ddim yn hoffi y UI, mae'n bloody... Mae'n llawer o fe. Yeah, mae'r UI yn eitha chunky. Ti'n gallu... Okay, rwy'n gallu invite y pobl nawr yn meddwl. Ie. Rwy'n methu invite o ti, Rhys, ddo. Hello. Am y reswm. Dwi'n meddwl... Wyt ti'n yna, Rhys? Ie, fi yma.
Ond mae ddim gael fi invite ti. Rhywbeth? O, nawr y gallu. Dark Ghost. Set. O ie, ond mae'n really bloody galed y game hyn on. Ie, gallu bod. Ie. Really galed. Just in time version. Wow. Bydd yn syniad da os bydd ti'n gallu newid y UI yn bach. Gwneud i UI yn llai. Ie. Tipyn bach yn llai. Mewn y settings neu rhywbeth. Bydd hwnna'n grêt. No, mae'n y Discord channel am y game hyn, ble ti'n gallu rhoi feedback o stuff. Ti'n gallu gwahodd fi? Oh, sorry, ie. Ie, mae'n y Discord channel, ti'n gallu rhoi, like, feedback. Okay. Cool. Gallu newid nhw. Ti'n gallu rhoi nhw bant, ond mi angen nhw wahanol. Ti be? Ti'n gallu newid y UI, ti'n gallu rhoi nhw bant. Ti'n gallu troi y UI band? Ie, tipyn bach yn fel yr objective markers ni. Oh, right, yeah. Hit markers, nameplates, bethau fel hynny. Beth digwyddodd, Rhys? I beth? Wel, oedd e'n dweud, oedd y host disconnected a oedd ni gyd wedi cael kick out o'r game. Oedd microphone fi on mute. Oh, right. Ie, nes i ddim byd nath y game just stop o gweithio. Crasio. No way. Right, ni gyda digon i siarad i just Wales cofio, Interactive am. Just knife o ar y round cyntaf, o'r mae'n run hit. Oh, right. Ac ti cael mwy points. Oh. Mae'n neb ddim yn gweithio pob tro. Oh, mae yn os ti'n gwasgu mewn mwy. Sorry, o'n i'n gwasgu fel blymyn crouch and lle knife. Oops. Oh, alright, well, look at him, he's crouching, yes. Cool. Yeah, dwi offer miracles, mae hynna'n great. Yeah, mae'n hoffi'r miracles. da. Fi. Rhys, mae'n syniad tipyn bach fel ti'n dweud eich a fi. Fi. Fe'r un acen. Well, definitely fel... Oh, mae yn Rhys. a fi. Mae ddim pwynt, rhan i gynna i director. Rhan i nhw'r ci. Yeah, ond rhoi wei ti cael naff guns. Look. Ie, fel, ond ar lefelau fel hyn. Ma'n wir. Oh my god! Josh, dodro fan hyn, Morgan dodro fan hyn, edrych ar y sword. Nhw wedi updateo'r sword nawr, so mae'n gwneud rhywbeth. Ie, ti'n gallu, ie, wedi darllen hynna. No! No! Morgan, why? Nes i ddim gwasgu fe? Ie, Difficulty increased. Oedd yna'n Rhys, Brilliant. ti'n neud hynna, nes i ddim gwasgu Brilliant. fe. Jeez. Brilliant. Nes bynnag, Brilliant. Right, normal difficulty yn blymyn... Oh, Jesus. Mae'n rhi anodd. Yeah. Sorry. Oh, Nes i ddim darllen e, nes i ddim gwasgu e. Sorry. F, just worry about it later. Oh, no. Oh, forget it. Edrych faint sy'n dod ar un Oh, no way. Ar y pryd. Yn ni gallu tynnu fe eto a neud e'n haws? Na. Oh, damn. Yn i'n gallu tynnu fe a gwneud e'n mor Yeah, probably. Oh, God. Oh, God help us now. Beth yw E te? Beth yw E'n gwneud? E. Elixir. Mae'n iachau di... Oh! Oh, blinking heck. Oh, mae'n difficulty yn... Ni cael like a bang. Forget it. Forget it. Oes na ffordd o just neud reset, because... Na, ni'n gallu gwneud un, Morgan. Come on now. Sense of spirit, but come on now. Bod yn babi.
Ond ni gyda'r elfen o falle mae'r datblygwr gyda fel bugs a stuff sy'n mynd i stopio ni hefyd. So ni yn erbyn pob elfen. Alright, fine. Fine. Fi'n prynu y gwnna. Dyna fo. Yn fo ma fet. Pwy sy'n bwrw fi? O, esgusodwch fi. Esgusodwch fi, bud. Stopio brifo fi. O, dyna fe. Iawn, bud. Beth mae'n mynd, bud? O, right te. O, bloody o'n No need glen that. dod nôl. Benjamin. Benji boy, shut Roedd up. mae'n edrych... O, mae'n invisible ones awna. Oh, Already? na. Maen nhw mor gyflym! Invisibles? Oh, na. Well, stupid, man. Oh, God. O! Forget it. Wel, hwyl fawr wedi marw. Davi. It's gonna just win a tryst right of line we get to. Oh, man. Hello, bud. Alright. There. No. Me too, like... Pip. Run! Dwi'n gallu gweld yr enw ti. That's weird. Just glider. Hey! Ben yn dod. O, Ben. Big Oh, Ben. bloody hell. Mae'n edrych, ie, mae'n edrych Ben. fel un o home pride, ydy e. Yeah. Protect me am fyned, Owain. Ti angen gwneud fy... Lasses, lan. Oh, Chris, there's so much time. Banshees sy'n sgrech gan y fe. Ie. Ah! Hwnnw'n Fi horrible. angen darllen yn fyned. Dewch, Morgan, dewch. Hey, Dod. Ie, beth yw'r elixir yn fyny? Elixir, ma'n- Iechyd. O, Na, mae'n dibynnu. Mae un fi yn Ydi e? gwneud increase a critical hit chance by 40%. O, di e? Oh. Mae'n gwahanol ar dibynnu pa miracle ti'n dew. ie. O, di e? Oh, shit. Oh. Ie. Oh, just guess, I suppose, o'n i'n meddwl. Mae'n dweud of ti os ti'n gwasgu M. Yeah, okay. Gallu, oes gen i ddim answer i darllen. Na fi. God, na. O, Ie, mae'n brynu man. banshees yma already hefyd. Oh, yeah, bugger. Ti'n dod, Rhys? Max ammo. Ni bendant angen cael y max health thing na. Ie. Yn y shed. Oh gosh, esgusodwch fi. Yay. Ready? Complete run check. Well done, pawb. Llongyfarchiadau. Hooray. Gwybod beth ni wedi gwneud. Sound. O, fi ddim gyda digon o pwyntiau i agor y drws, ddo. Ond, guys, bydden ni'n dweud i cael... O, ti'n cael iechyd wedyn, I suppose. Owain. Oh, jeez. O! Ydy ar. Mae'n Right, llawer fi'n nhw. mynd i defnyddio'r... y bedd yma just i cuddio i just cael bach o iechyd, fi'n credu. Ddim iechyd, ond pwyntiau. O, dyma ni. Dŵm. O! Ben Na. dod. Aha. Seithi. Seithi, popeth. Yw'r shotgun yn dda, neu na? Ie, mae'n eitha Bad. da, rwy'n meddwl. Yeah. Not Yeah, bad. ma fe'n dda. Ma fe dda. Ma fe dda. O, ei, bud. Di alman. Thunder bomb invis makes you invulnerable for 5 seconds and defect. Rwy'n miss o fe. Diolch fi, oi. Oh Diolch fi. shit, no. Maen nhw'n dod mewn mor bloody gyflym ar... Mae nhw yn, ydy. Oh my god, invisible ones and creepy, man. Oh, Jesus Christ. Fi ddim gallu gwneud unrhyw objectives ar y... Dim ar blymyn Efo hyn. difficulty. Na. Oh my god, worst part, pryd mae like frame rate yn llai,
Mae'r sensitivity y mouse yn mynd lan. Mae yn. Yeah. Ben, man. Mae hyn yn impossible ar bloody difficulty in, Jesus. Bonk. Whoa. Go, dude. Half price. Well, how far away? Hwyl Fi di agor y thing lan nawr. Oil fawr Owain, mae Kieran, ben. ti dal yn y Oh, chat? sugar! Ti dal yn y chat, neu ti mynd? Oh. Mae'n ridiculous, on. Gallu gweld ti, Owain. Ie, rai weithiau ti gallu gweld pobl sydd wedi marw. Rai weithiau ti ddim. Go away. Go away. No. Beth yna byd? Go Josh, ti gallu gwneud e. Gallu. Ond ddim eisiau. Ond ydw i eisiau. Ti eisiau just marw yn ei gallu... Oh, no mind. Hey! Let's go! Oh my god, mae'n hyn. Scooby-Doo, where are wait. you? Double barrel shotgun. Pam di'n hyn yn coch? Un funud, fi angen, right. Pam di'n like highlighted coch? Influx poison. Beth ti yn golygu? Oh! Mae'n fire breather, ie. Yeah, mae'n like highlighted coch. Oh, mae'n y boss. Oh ie, mae'n. Mae hwn jyst yn amhosib. Mae yn anodd. Oh, pam fi mewn. Oh, Yeah, Jesus Christ. Cyn chwarae camera broken to really dark. Y patch notes am... Oh na, dwi wedi fynd i ffordd ag o. Patch notes am difficulty increasing sith. Yeah, Beth mae'n dweud? Os ti'n defnyddio sword, mae'n difficulty yn lan. Oh, right. Yeah, ti'n disgwyl hwnna, really. Eitha hyn yn esboniadau. Simple like, you know. Yeah. Boom. Right, fi'n mynd i underground chamber, okay? Chi'n mynd i dod, neu? Dyna yw kind of a mission, ydy e? Oh, ti gallu gyda fi Alt-Z hide UI. Ah, brilliant. Oh, mae yna. Fi'n gallu gweld popeth nawr. See into the future. Oh, shit. Fi'n gallu Be? mynd â neb. Guys, chi'n mynd i dod i'r underground chamber? Ie, dwi'n prynu pethau. Helo, bud. Sut Rwy'n mae'n teimlo mynd, fel... bud? Rwy'n teimlo fel y blymyn settings i wedi reset am y mouse tracking. Mouse Oh, look at that. sensitivity. Oh, Oh shit. oh. Mewn menu. Ie, dwi'n gallu gweld. Oh Right, my see, bud. god. Oil fawr. Come on, Owain. Let's go. Mynd. Yeah. Rhedeg. Right, hang on. Aros. Ti angen master o blymyn slide Oh. cancels. Ie. Oh god, like. Life token I fi, diolch. Whoa, bro. Look at me going, wee! Eisiau dod lawr I ble ni fod mynd nawr, guys? No, run! Oh no! Problemau. Oh, for God's sake. Problemau. Game over. Now round, over. oedd hwnna'n pathetic. Right. Ni'n gwybod pam digwyddodd hwnna. I'd rate difficulty. Not three fingers, but... Ddim yn pwyntio, ydyn rwy'n on. Sut yn y byd o fi... Mae'n dweud... Oh, hwnna'n mistake. Mae'n dweud Dark Ghost a Deathwatch ddim wedi cael unrhyw kills. Mae hwnna ddim yn wir. Oh, yeah. Oh, mae'n dweud Oh, rwy'n I'm cael just- 85 I fi. No, Yeah, fi'n zero gwybod. i fi. Zero, yeah. Edrych ar y Pump. stream. But yeah. Edrych ar y stream, mae'n dweud 85. Yeah, right, but a Dim- mistake then.
Dim critical hits, dim revives, Yeah. dim marrows, Ah, Dyma hey, beth well. fi'n dim gweld damage. hefyd. Yn harsh. On mae gen ti score. Yeah. Yeah. Woo! Bloody hell. Wow. Wel, Juju. YouTube. Juju. Right there. Let's go again. Or, Let's I go. don't want trio ni. Let's go! What? Any pawb mewn? I don't know. Mae'n meddwl. Na? Fi ddim. Oh, bloody Oh, hell. Rhys. Be? Man. Here we go. Bant ni. Right. What? Right, mae dwi angen newid plumyn sensitivity lan eto o'r prevent super low fan'na. What there? Dwi wedi gwasgu bwtn ar eich wybodaeth. Na, mae'r sensitivity yn newid efo'r frame rate ar gyn. Yeah. Mae hwnna'n rhywle i gwella i nhw efe. Jeez. Ond, the laughing policeman can help you with weapons. Mm. Good. Good. Very good. Hmm. Very, very good. Mae analog pocket yn cyrraedd dydd Mercher nesa. I fod. So, Pryd wyt ti'n ordro hwnna? Like, 10 mlynedd yn ôl? Fel, probably, probably dolyg blwyddyn diwetha. Doleg 2002. Na. Na. Na, dolyg blwyddyn diwetha. Yes. Okay. Pwy sy'n cymryd o'i swydd i llwyth mewn te? Ddim yn gwybod. Uh-oh. Fi, mae'n struggle. Mae'n just dweud waiting for other players. Fi. Yeah, fi. Oh. Woo! Waiting for Dim other ond un players. map ar y moment. Ar y foment, yeah. Yeah, cool. Mae'n 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 pedwar, fawr, though. Yeah, mae'r map yn huge. yeah. Master. Yeah. So... Right, mynd i ail dechrau hyn yn cymryd. Yeah. Technical difficulties. Yeah. Please bear with. Mae'r llun yn hyfryd. O, ni angen fel A beth? fel pan mae'r hen teledu wedi mynd. Yeah. Yeah. We'll be right back. Ôl mewn eiliad. No, mae'n eiliad, ie. Hwna'n syni da. Efo'r gwynebau ni. Ie, yn gwenu. Fel Yeah, yeah. Yeah. Cut i hwnna. Just cut now, cut. Cut that. Cut that. Cut that. Dwi'n yma. Wyt ti'n Helo. yma? Fancy O, gweld ti helo. yma. Sut ti'n unloco popeth e? Ti'n just unlock nhw. Os ti'n gwasgu profile, Yeah. mae'n just, Yeah, nhw'n just like yeah, unlocked yeah. randomly. Gorw. Sa'n siŵr beth mae'r Dwi'n- criteria? Dwi'n meddwl bydd e'n rhywbeth am y mission, am y objectives. Efallai. Ond sa'n siŵr beth. Ond mae nhw'n gallu bod yn linked i achievements neu rhywbeth. Hmm. Tipyn bach fel, pan roedd i'n gweld y mas. Tipyn bach fel Payday. Yeah. Yeah, mae o'n... Pam fi enw y peth yn Ben? Enw pwy yn Ben? Uncle Ben.
Pam yn ni'n galw achos- fe Uncle Ben. Oh my god, ti'n rhy ifanc i deall y... Ti gweld Home Pride? Ti'n gwybod... Google Home Na, ti- Pride. Wait a sec, na, ddim Home Pride. Uncle Ben oedd fel Mr Ben, oedd y Ie. cartoon. Mae'n Rhys, edrych- ti'n Oh, fel- cofio hwnna, i ti? Ben's Ti'n Uncle Ben's right. agosach... Na, Uncle ddim Ben's Uncle Ben, oedd e'n dyn ddi pen moel. Sut yn y byd wyt ti'n cael Uncle Ben? Mae Uncle Ben yw fel ni'n mynd ar ôl Mr Ben, sef y cartoon. A oedd Ie, fi'n Mr gwybod Ben yn Mae'n fel gwisgo gwyneb gwyn ydi e. bowler hat. Ie. Ie, a oedd e'n mynd mewn i fel cwpwr. Ti'n gael a fel dod mas inside yn jokes. gwisgo- Come on now. Sut Oh. dwi'n gallu gwybod hwnna? Mae... Get off my case. Come on. Rhys, wyt ti'n cofio Mr Ben? No? Let Ti me ar mute. dangos ti. Dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod beth mae'n. O, Ie, ti'n gwybod. Ti'n gwybod Mr Ben? Ie, dwi yn. O, mae di gadael. Ond mae'n edrych fel y Home Pride. The Home Pride man hefyd. Wrth gwrs dwi'n cofio Mr Ben, mae'n edrych fel Odd Job o James Bond. Ie, dyna ni. Mr Ben. Oedd e'n mynd mewn, a oedd e'n rhoi dillad pwy bynnag oedd e fel new job pob tro, a swapio... Ie, dyna oedd y cartoon, efe? Yep. Ie. Ie. Fi ddim O. yn credu o Josh yn cofio fe. Enw... Dwi'n gallu... Dwi ddim Enw wedi... dyn Home Pride yw Fred the Flower Grader. Okay. So, mae Home Pride a Mr Ben yn doi peth hollol wahanol. Hollol gwahanol, ie. Ond nhw'n just edrych... Ond maen nhw'n similar. edrych yn debyg, ie, oce. Mae y person... Wel, mae y masg o y person ti'n gael Uncle Ben yn Abraham. Ie, Oce. close enough. Ie. Wel, just hwyrth mae cael bowler hat. Yn Enw cyntaf yw Ben. Gallwn ni bod yn dweud odd job, ond oedd odd job yn really, really tiny, so bydde odd job massive ddim yn neud lot o synwyr. Ie. Masif yw. Massive. Odd job, Massive odd massive. job. Massive odd job. Masif o'r job. Right. Normal Paid, job. No, job. Big job. Big job. Steve Jobs. Le mae'r sword yna eto? No. Na, please, Na. Rhys, ni ddim eisiau difficulty. No! Ban him. no. Ban him. Na. Alright, but sut mae'n mynd? Ei. Heddlu, but. Ys pryd mae heddlu yn gwneud y job hyn, te. Rwy ni gwniau. Go on then. Oh, beth yw hyn? Oh, na. The worst. Oh, damn. Diolch i Rhys. Piaw, 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 piaw. Bom, bom, bom. Stuns enemies. Mae un o'r... Dwi'n meddwl mae un yn nhw fan hyn hefyd. Gweld? Mae un o'r Be nawr? music things. Ah, okay. Ond sa'n... Ie, ie, dwi wedi gweld e. Ie, rwy'n fi'n lead o goat mewn i hyn o flaen. O wedyn rwy'n ni'n marw cyn i ni gorffen e. Ah, yes. Sacrifice a goat i'r diaf. Devil. Beth di devil o Gymraeg? Na, oen o fe, oedd e'n go? Ie, mae'n Gafr. Oedd e? O'n i'n meddwl fel oen bach oedd e. Ah, Na, ocê. rwy'n... Little goat. Gafr. Little goaty boy. Ti'n mynd y ffordd hyn tro yma? Mae'n mynd i'r un lle beth, really. New miracle points. Woo! O, ai. What? Sia Rogotti. Dyna beth fi'n joio chwarae. Beth ti'n joio? Sia Rogotti. Dyna yw y gwn Diolch i Owain. dwi'n Diolch i. joio. Oh, shit. Sugar iced tea. Diolch i Rhys. Sa'n siŵr beth ti'n... Y gwn, Oh, Mr. Ben. y gwn.
Sear o got i'n type o gun. Oh. Fi'n dweud fi'n joio defnyddio'r un yna mwyaf. O, Big Ben. Nice. Benjamin Mawr. Ben mawr. Ben Mawr, ie. Be. Ben Mawr. Ben Mawr yma. Ben mawr, byti Ben. Ben. Ben, mewn y chat. Mae'r golau ar iron sights fi yn ofnadwy. Fi'n gallu gweld unrhyw beth achos mae'n... mae'n... Oh, shies. O, mae'n troi o gwmpas munud olaf. O, na. O, sugar. O, mae loads yn nhw. Well, Right. O, flippin' heck. Na. Morgan, beth sydd ti'n neud, bad? Beth sydd ti'n gwneud, bad? Mae'n rhy gynnar O, i beth gorfod ti'n defnyddio'r Ydy revive. liability. Sorry, boys. Sorry. Ti eisiau mynd nawr, Rhys? Eisiau mynd o ma? Ie, let's mynd i'r llefydd nesaf. Ewch ymlaen te. Bonk. Come on, let's mynd, let's mynd. Let's Come go! Fan dyn ni. Dyn ni... Di-di-di-di. La da 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 da. Unrhyw un Gallu like eisiau glitcho agor lan y fyna, fi drws? hwn like lle da. Beth yw... go on then. Go on. Go on then. Go on. Aye. Alright then. What? Infinite ammo. Mae'n dod neb yma. Pam chi'n seithi y machine? Ni angen safety machine I troi y... Agor y drws. I agor y drws. Sort of mae'n like electrical bzz 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 wires dros y drws. Bzz, bzz, bzz. Thunder bomb, lightning in a bottle which stuns enemies for seconds. Eh. Poison bullets. Gweld, dyma dau elixirs rwy'n gallu dewis. Fire and reload 10% faster, neu health regen 10% faster. Health regen yn mynd Yeah. Got poison bullets. Mae hynna'n cool. Oh, poison bullets! Jeez, Yeah. hwnna'n swnio'n... Fel un da. Seithi nhw, just ready. Oh, sugar. Oh, for God's sake. Liability, Morgan, Heddiw. Shut up. Come on now, man. Morgan wedi marw. Eto. Alright. Unchydrist yn y chat. Oh, fi yn really F depressed. a Morgan. Shut up. Oh my god, bod Rhys ti marw hefyd. Wyt ti, Rhys? Yep, fi di marw. Yeah, fi'n gwybod. Pam mae fel swarm yn nhw'n dod a ti'n stuck mewn y deilad neu rhywbeth, mae Yep. na o'n amhosib. O, fi newydd wneud revive a Ie. marw eto. Yeah, a fi. Mae poison bullets yn gweithio ar Ben. Nice. Half break, but Nice. restock, but restock. O, rwy'n mynd I cael y... Health Like regen elixir, eto. yeah. Fi gallu? O, dim gallu Ti'n cael gallu, unwaith? Oh, Ah, Ben, no! Oh my god, rwy'n stuck. oh, rip. Hep am Owain. Okay, rwy'n unstuck. Wyt ti Mae'n ddim yn yr un lle ar oedd Rhys yn stuck? Na, Na, mae'n rwy'n Gucci. drama queen. Fi'n Gucci? Gucci. I'm Gucci. Gucci. Fynd o ma, Ben. Ben bach. Ben fawr. Bend over. Ben fawr. Oh, God. Ydyn, pwy sy'n gael y pwynt mwyaf? Ti. God, Check o'r drws. Come on now, bud. rwy'n aros I gwybod. ti agor y drws. Ti'n gwybod? Ia, dwi ddim wedi cael ei geni... Rwy'n cael y drws hyn, ta. O, dawn ni'n yma. Drws, edrych ar y arian ti, Rwy'n bud. mynd I eisiau cael pack a punch. A dwi O, eisiau... mae na trophy fan hyn, dylai ti Ie. pigo fyny, Josh. Ble? Na, Rhys, Owain di O, cael e. dwi di destroy fe, sorry. Wow. Really? Brilliant. Just that. Redig now, Oh. bud. Mynd i'r pack o ti now, bud. Yeah. Blimmin. Rain flee. Waster. Bloody waster. Bryn dim o'i. And Pintfield. Rain fleeing. Na, ti ddim. Nah, everything. Na, ti ddim.
Rwy'n really flin. I ddim. Uh-oh. Fai ddim gwneud Problemau Gary. Gen i ddim... Does gen i ddim arian i agor y drws hyn. Mae'n iawn. Dwi'n iawn. Right, ydw i'n gallu... O, na. Iawn, Rhys? Dim digon arian am gun gwell. No, not enough points. O, so dwi'n pingo. O, FZ. Aha. Not enough Oh. points. Cool. Revolver. Ping, 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 ping. Ping, Mwy o UI. Mwy! Eisiau fi agor y thing ar gyfer y rai gyda tân? Os ti eisiau, ie. Yna ddim... Does na un... Ie, maen nhw ddim yma eto. Remember nhw'n spawno mewn pryd ti'n dechrau y challenge? Yeah. Ah, right. Oh, nice one, Bat. Syniad gwych yw yna. Woohoo! Hey, Pixel Squid! Croeso i'r chat! Croeso i'r stream, actually. Croeso i Sut bywyd. Croeso i bywyd. Yeah. Croeso i'r cool stream. Sorry, one of the Dream cool cool. gobble. Na, na. Welcome to the cool stream! Oh Ah! god. Oh, Yeah, Jesus. mae hwnna'n helpu. Gosh, sugar. Come on, little... Yeah, os ni'n mynd fan hyn nawr. Dewch fan hyn. A wedyn symud i'r ochr a roli fe. Woo! Whee! Yeah! Come on, big boy! Woo! Yeah! Couple mwy o hwnna. Come on! Mae pistol fi'n really... Shit. Wow. Oh god. Helo, helo. Beth sy'n mynd ymlaen fan hyn? Oh, okay. See you later. Ni'n trio helpu. Whoa. Helo. Oh my god. Yeah, dwi'n nhw lawr i'r tunnel. Oh, flag! Oh, no. Oh, Mae liability. na half price thing fan hyn. Yeah. Internet. Okay. Not... Dim life tokens da fi. I gallu... Ai, daro. Oi, fire breather. Dewch I fi. Dod I fi. Oh. Ai. Sort him out, bud. Sort him out. Yeah, come on, fire slinger. Oh, mae'n dod ar ôl ti. Bravo. But yeah, man. Alright, come on. Dod fan hyn! Dewch nôl, Josh. We're just dealing yeah, tea. Come on now. Oh. Oh, you missed. Beth i'n Oh, chwarae arno? Come on, Beth come i'n on, chwarae? come on. Yay! Nice, yes. Entrails? Oh boy. Yeah, nawr, pryd ni'n llaf nhw'n mynd I, like, gollwng entrails. A ni Lovely. angen pig nhw lan a rhoi nhw yn y tan. Lovely. Yum, yum, yum. Beautiful. Tasty. Blasus iawn fe. O, dwi'n hoffi entrails. Tipyn bach o entrails yn y bore. Entrails ar tost. Hwna beth Beautiful. dwi'n hoffi. Yum, yum, yummy. Oh my gosh. Oh, God. Entrails ar tost. Bloody crikey. Crikey? Crikey! Bloody hell. Bloody hell. It's what a whopper. We're down like one hit kills efo melee. Pam. O, ti dal yn cuddio tu o Oh. fan'na, Rhys. Oh. AFK, but... AFK, na, mae ddim. Yes, ni'n aros fan hyn, a ni'n cael half price nawr, ni'n gallu cael back a punch.
Owain trails. Where's your park? Actually, it's the digon arian I brynu O, mae revive. gen i fi 7 entrails. Oh, not enough points. Oh, Ble yw'r entrails? Mae'n dweud Ydyn, ar o. ar y chwith okay. gol. Aye. like a big thing. Dau gen i. Ie. O, 3 gen i. O, go on. Yeah, that's mynd i... Right. Right, mae'n a bit glitchy. Ti gwasgu F, wedyn ti angen cerfyd i ffwrdd fe, mynd nôl at fe. Okay. I roi O. mwy mewn. Mae'n really annoying. Ready yn ôl. Ready forward. Okay. Here we are. Sound. Di angen gweld beth mae sudden death yn ei fyny. Dim clem. Rwy fi'n meddwl rwy fe'n insta-kill. You know, like fel ar... Yay. Hey, mae'r cylinder wedi agor. Woo! Hey. Job There yn is cylinder. Josh. Ah! Mae'n Cruel. nice. Woo! O, sgerbod! Woo! Spooky! Sgerbod fawr. Beth i hel di? Right. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Alright, so beth ti eisiau gwneud nawr? Ti eisiau gwneud y Banshees neu y guessing game? Heal and stab. Poison fire eto. Ooh. Fire strike a fi am. Oh, 30 damage on 5 eiliad. Hey! Bloody- Bloody hell. Josh. O na, mor gan meddwl tu ôl ti. Oh, sorry. Dwi eisiau i aros fan hyn am half price, but Saros am hwnna, wedyn. am wedyn Oh. pack a punch. Beth yw'r enw mewn y game hyn? Upgrading. The Laughing Policeman's Supercharger. Oh, Okay, well, it's not gonna stick. Not gonna stick. Pack a punch of it. Dwi ddim digon catchy. No, pack a punch of it. Fuck, man. Oh, minigun dwi eisiau. Ah, good. No, na, 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 na! Oh, liability Morgan. Nickname new. Nickname newydd. Oh, you know him, man. Morgan. Liability Morgan. Rwan. Josh. Josh. Josh a joke. Ah. Got him! Uh, 28 coes, bud. 28 coes. fi'n gwybod, fi'n hoffi fe. Diolch yn fawr. Beth yw weight mewn Cymraeg? Pwysau. Pwysau. 28 pwysau, ba. Fi'n trio fy ngorau, dyna gyd fi'n gallu dweud. Ready mewn i yna. Jesus. Oh, God. Ydy headshots yn gwneud mwy damage, ie? Ydi, Yeah, well, obvious yw. yeah. Yeah. Go on, un cylinder nawr. Os ni'n cael 4 cylinder, ni yn y round nesaf fi'n credu. O, beth yw y... Beth yw yna'n feddwl? Dim clem. Ni dim ond ever wedi cael 2 Oh, cylinder. flip! Dim ond dau. Yeah. Okay. Ni'n gallu gwneud yna. Dream. Dream team ni, nawr. Yeah. Bydd Rhys, yes ble yna, ti? mae gwneud ar pen yr hun. Ble mae Rhys? Fi dal ti o'r tombstone yn lladd bobl. Bai ti? Hwna'n syniad actually really da, achos ti'n gallu cael lot o bwyntiau. Owain. A... O, di yn hanner pris? Na. Oh, shit. Oh, nice. Triple points yw e. O, blinking heck. Oh, wow. Chwarae teg. Why ai, man? Y teimlad da am y go hyn. Yeah? Yeah, Okay, good. yeah, dwi'n meddwl. Yeah. 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 Oh, yeah. Oh, yeah. Okay. Good. Right, ydy unrhyw un cael unrhyw... eisiau gwneud unrhyw beth? Rhif 2. As in...
Dwi ddim eisiau lladd y Cat. person hyn. Oh yeah, rwy'n gwneud y thing. Cat. Okay. Barf. Cath. Barf. Oh, no. So mae'n mynd cath, barf. O, ti'n gwneud y Cymraeg. lantern thing. Yeah. On his own quest. So rwy'n gwneud y lantern. Okay, Okay, rwy'n gwneud e. cool. Cool, hwnna'n dau. Cool. Ooh, mae'n a fast hands perk fan hyn. Increase reload speed by 30%. Okay. Inject it into my veins. 30? Okay. Yeah, Yeah. rwy'n lan efo'r Yeah. Rwy'n just mynd I agor lan y drysau lan fan hyn so ni cael, like, redig round. No problem. Fi'n dal ars ar half price. Fi'n tighty. Dwi'n... Dwi'n Yeah. dyn iawn. Ar some Iawn, happy iawn. hour, I see. Oh, infinite ammo. Ie, fi'n ymgori i chi. Wel, mae dim ond un arw. A da fi. Oh. Beth yw'r rifle fel? Fel y hunting rifle. I'm sure. Ooh. Nice. So dim ond 2 cylinder ar ôl. Mhm. Come on. Da iawn tîm. Heb wneud y scarecrow un te eto. O'n i eisiau gwneud hwnna efo un ar ôl. O falle, yr un olaf, achos hwnna'r un mwyaf anodd Ie. fe. So erbyn hynny, bych chi gyda fwy o pwerau a stuff. Ie, ti Gobeithio. eisiau gwneud hwnna Owain? Farin? Y Sker... Yr un... Yeah, sure. Ie. Ble ni'n mynd o? Hwnna. Ti eisiau fi yna fyna? Yeah, bys ti eisiau dod fan gwych. Gael ti dechrau os ti eisiau. Yeah, rwy wedi. Alright, but calm down, like. Reload speed, yeah. Best hands. Not your level design. Yeah, mae'r level design yn lovely. Spooky iawn. Ti'n mynd I mynd amdano fe, Rhys, neu ti'n mynd I camp off fan hyn? Ti dal yn fyw? Heddiw. What are you doing? Oh. Right. Ti'n gwybod ble mae'r gyniau, ddo, ie? Yeah? Rwy'n yma be? Os ti'n mynd lawr fan hyn, ti'n cael y guns lawr fan hyn. A diwedd y corridor yma, ti'n gallu cael guns gwell. A mae revive Dwi'n token... gwneud diwedd y corridor, ond... Dwi'n Oh. un Fi'n mwy nawr. Dwi'n, Okay, mynd... digon teg. Oh, dyna ti Owain. Well done, bud. There you go. A ti'n mynd Oh, i dwi wedi ffeindio fel statue bach. Oh. Yeah, dwi wedi seithio fe. A nawr mae wedi mynd. Ah. Dwi'n mynd ogof nawr. Wel. There we go, mae dy fi Thunderbolt gun. Okay, ni angen destroy Nice. cages. Nice. Mae yna un ar ôl, mae wedi mynd am ti, dwi'n meddwl. Yeah, remember, fi'n clywed e. Mae wedi golli fe.
Oedd hwnna'n text message rhywun yn dweud rhywbeth deactivated. Na, ddim fi. Okay. Wedi ddim clywed yn beth. O, ti ddim actually... Ti ddim yn destroy nhw, ti'n charge nhw. Ah. Ble mae wedi mynd? Mae'r zombie oedd ar bwys fi jyst wedi diflannu. O. Mae'n dod i fi? O! maybe? Mae'n fan hyn. Ie, na, mae'n fan hyn efo fi. Okay. Dim problem. Mae'n methu cael fi. Dwi wedi, like, dringo lan ar ben yr, control table. So mae'n methu, Ond hero clever. fi. Ha fach. Dalian juice. Nice. Ni cael tri. Hey, oh my god, ni lawr i'r un ola O, nawr. na fa. O, Oh, shit. bonk. Ydy hwnna'n Oh, Hwnna'n un reload? olaf, ie. my god. Right. Ble ti wedi dringo lan? Fi ar some proper Oh, passengers. mae'n yn y na fan game. hyn. Rwy'n fi'n just, like, neud i lan ar ben hyn. O, di. Ond Ie. Dwi'n Ddim joio gallu... Na. bod yn rhan o fe, but... O, ie, oce. Yn clever. Edrych arno fe. Uh-oh. Go. Nerd. Nerd, Nerd. can't hurt me, nerd. Or nerd. Yeah, nerd. Nerd, can't hurt nerd. Like, what's going on then? What's going on, bad? What was you about that? How's Sut your dwi'n fam? Oh, no. No! Oh, Roedd y game yn cael enough. Uh-oh. You just alt F4. Right, miracle Stop point. the elite maker. Jesus. Maen nhw'n redig yn gyflym all my days. 10. Ice Heal, stab, stab. fire stab. Fire. 20 down. Nôl yn y game. Right, we're mynd i mynd nôl mewn fan i cael yr, trial failed. Oh. Beth Sad. ni'n gwneud? Nhw'n, like, side Oh. missions. Nhw'n pobl and pob couple o, like, Oh, right, okay. rooms. Reddig Morgan. Reddig boy. Fi'n gyfod. Yr unig ffordd fi'n mynd i stico at trick Rhys o cuddio tu ôl y Yeah. beth. Yeah, just gwneud it, yeah. A wedyn cael fwy o fel pwyntiau a wedyn bod yn ddewr. Yeah, You know? defo. De. Syniad gwych. It's very marw. Ok. Dweud hwnna mewn y fyrdydd person. Oh, shit. Fi wedi marw. Oh my god, ma' 'na loads fan hyn though nawr. Yeah. Mae'n llawer o'n nhw. Mae'n hyfryd sut maen nhw'n sefyll mewn llinell i gael ei seithi yn y pen though. Nawr, un ar ôl y llall, single file. Patience. Yeah. Chi gyd yn gallu marw nawr, pa'i ffaini. Mae loads mwy yn dod, Josh. Yeah. Yeah, Mae ma' digon ie. bwledi i bawb. Come on, Ed. Oh na, redig mas o bullets. Sudden death. Yn Google o hwnna. Yeah. Ydy yn fel increased damage neu rhywbeth? Mae wedi marw'n gyflym. Falle. Sa'n siŵr. Oh god. Seithi rhywun. Right, chi'n gallu cyfro Dim fi wrth i fi cael gun. Yeah. Yes, diolch, dyna digon. Ble i ti? Ble chi? Oh, sugar, yeah, chi miles away. Ni'n mewn y chamber. Ah, dyna ti, fi'n gallu gweld ti. Okay. Main chamber. O, mae'n... Okay, mae'n i un ar fyw fan hyn. Ni gael cadw fe ar Bin- fyw. Be ni fod Ie, yn ie. neud, guys? Cadw y zombie Beth yn ti fyw. eisiau? Na, ond ble Be ti mae'r isie? mission nesa? Mae'n lan ar y surface. Lan- Right, Ie, let's ie. dilyn fi, dilyn fi. Alright. Excuse me. Ew. Esgysorach fi. Redig God. o i ffordd. Dwi'n hoffi mae'n dweud yr enw o ble ti yn. Yeah. Mae'n yn ffordd anghywir mor. O'n i'n dilyn ti. Yeah, well, yeah, fair enough. Digon teg, Oh, bud, digon teg. bad. Ffordd ti. Fe'r Peter Gibbs wedi mynd. Don't worry. Very funny, ni'n dod. Mae'n Ti gallu mynd lan y ffordd hwnna, slide rwy'n lan ti'n up. mynd.
Ti'n just dod lan ar bwys y O, ffarm. O, na! O, mae'n dilyn ti, mae'n ffain. Ow. Just gad fe'n fyw. Mae'n Oce, ffain. just Adon ni. mynd ar bwys. Anwybod fi dde. Just anwybyddu, O, ni gallu cael upgrade o'r iechyd yma. Ie, Be ti wedi hwnna gael... fe? Ti'n ddim yn gallu Couldn't cael really. nhw unwaith. Ie, dim ond unwaith. Wyt ti'n codi nhw ar ôl ti'n marw? Colli beth? Like a elixir, pethau ti'n injecto. Fi'n mynd siŵr. Right, ni angen seithio statues yn y... Like, sy'n like o gwmpas hyn. Nhw'n like goleo Okay. lan. Ready o, paid â seithi a dyn. Y zombie. Yr un hyn? Yeah. Just dynistio fe. A fe. Beth lla fe. Nice. Lladd y bloody diver. Wedi wneud. Ach, Yeah, rhedeg allan am. Oh, damn it. Yeah, mae'n just like cycle o troi nhw. Ti'n ddim yn gallu dynistio nhw pryd nhw'n goleo lan. Really? o, ti ddim gallu seithi a diver mewn y pen. Done. Pa'n arall sydd ar ôl? Right, nawr ni angen troi nhw rownd i ffeiso i'r, basically. Ei gilydd? Na, edrych ar y gwaelod i'r, Yeah. ar y gwaelod o'r statue, Oh, yeah. mae'n like, gweld, mae'n y dragon ar ochr hyn. Difficulty increased! Sit! What the fuck? No, why would you do that? God's sake. Why? Oh, right, okay. Pwy naeth hwnna? Rhys, nes ti hwnna? Na. O, pam, Rhys? Pam, like, come on. Waw. What is the point? O, maen nhw'n gyflym nawr. Yeah, and then O, like, bwle ni ddim yn gwneud unrhyw beth. na. Ni na level 13, nhw mynd i fod yn blwyddyn hot nawr. O'n i'n hanol Good dan night. blog post. Pan ydych chi un peth ar ôl, chi'n neud increase it. Chi'n gael triple the amount of points and extras. Yeah, alright. Sure. Aderyn. Oh my god. O'n i'r tombstone, o'n i'n darllen. Okay. Yeah. Feel like quite onto within the radius of the ship. Ni wedi gorffen y... Yeah, okay, nawr ni angen guide o'r... Oh, mae'n dafad, mae ddim goat. Oh god. Dafod oedd e. Okay. Jesus. Oh my god. Dwi'n meddwl ni eisiau redeg on. Yeah. Okay, well, that is it. Ow. Okay, dim ond like y blymyn Sailorize sy'n ar ôl. A nhw'n pretty easy i delio efo. Come on, dafad, mynd. Mae lawr i ti, Josh, o. Yeah, ni angen cael o gyffio'r bloody dafad hyn. God, Come on, dafad! Owain. Mae'n mynd y Come bloody on, long Owain. road. Damwain pan mae revive yn gweithio. Pa rifau? Y revive. Chwan pan ych chi'n prynu revive token. Oh, right, yeah. Right. So, chi'n prynu sut wedyn ydych chi'n dod nôl? Ti angen mynd i un o'n like a... Revive coffins? stations. Mae'n dweud revive pan ti drws Yeah. nesaf i fe. Ti'n clicio arno fe, ond ti jyst yn gwasgu Yeah. Nhw'n edrych fel like sarcophaguses. Ie, di wedi. Yeah. So, Yeah. chi'n prynu un. A wedyn mae'n dweud not enough life token. Os ti di defnyddio fe, ti di defnyddio fe. Ti ddim cael un ar sgrin fi. Ie, ti ddim gyda Ie, un. ti ddim cael un. Yay. Ti gyda un Un olaf, o'r ie? default o'r cychwyn, a wedyn chi'n gorfod prynu nhw ar ôl hynny. Ie, so faint maen nhw'n costio?
Nawr ni angen llaf, like, enemies mewn y cylchyn. Right, Okay. fi'n ôl eto nawr. Yeah. Mae'r round wedi gorffen. So ni angen feed o'r blymyn devil efo, like, yr essence o'r monsters. Essentially nawr. So ni'n llaf nhw mewn y cylchyn. Dwi angen... Okay. Jesus, Okay. oh my god! Okay. Hello. Holy shit! Why no? Okay, dwi angen back a bunch. Yeah. Dwi'n mynd am e. Does dim ffordd i gwneud hynna. Half price. Redig boy. Revive now. Redig boy. Dig eiliad am half price. Come on! Yeah! Allan y ffordd! Oh my god, mae'r un hyn yn amhosib, yes I mawr. Okay. What? Okay, dwi'n mynd I marw. Na. Na. Dim heddiw. Dim heddiw. Dwi wedi cael shield am. Iliad. Right, dwi'n mynd nôl i'r... Good, shit. Dau. Dwi'n dod na. Dwi'n dod. Oh, come on. Dwi ddim wedi gwneud hanner. Jeez. Right, Bleed fi. Oh. Ti'n cuddio, Morgan? Ond fi jyst angen mwy o pwyntiau I gallu cael revive. Yeah. Syniad da. Achos, yeah. Uh-oh. Ow. A ghost Right on. story. Ti'n rhywbeth? Be? Fi'n dod at ti o. Rwy'n redig lawr i'r pack-a-punch machine. Okay. Bydd hi'n trio lladd pobl yn y cylch. Cool. Chapel. Go into the chapel and we're Hell? gonna sacrifice to Satan. Fuck. What the hell? Rwy'n methu mynd trwy drysau heb crouch yna. What the... What kind of bug is that? Mae hwnna'n gret. Dwi'n hoffi y bug hwnna. Mae hwnna'n... Glitch. Right, fi'n ôl. Reit, Prynu life token os ti'n gallu. Oh, no, Ben. Oh, come on. Mr. Ben. Ydyn nhw difri? Not enough points. Os ti eisiau prynu pethau, gallu. Oh, shit. Right, rwy fi methu actually mynd lawr i'r bloody pack-a-punch place. Oh, God. Mae'n gen yma'n absolute rubbish. Oh no, Uncle Ben's here. Oh, redig allan o guns. Rhaid I marw.
Oh god. Sam, oh no. Ooh. Oh. Upright bar. Wei, ble ma... Pan fi angen iddo. Oh. Back her off. Oh, Right there. flippin' Fi it. wedi gwneud some work lan fan hyn. Chwaith. Ah. Oh, come Wrong on! way, No! Seth. Remember me try Wrong. bloody thingy. What do your life token? No, mate. This. Like, I can't. Remember you just mynd trwy door frame. I give up. Na, paith poeni, mae Josh iawn. dal yn byw. So os mae Ie. Josh yn gallu just clirio round yma, mae pawb nôl mewn, mae dynnu siawns i o ennill hwn. Mae Dim Josh yn cic o pen ôl ar hwn. Yeah, so go on Josh. Go on. Oh, 94, no, 96. no. I give up. Triple Nope. points. Pick up the cylinder. Pick Nope. up the cylinder. Fi wedi marw. Oh, na, ddim nawr. Yeah. Oh! What's... Ti'n cael life token. Oedd yn Oh, cant o fine, cant. Aha. Oh, mae gyda ti Ready. life to... Thank God for that. Ready. Pick up the cylinder. Just pick up the cylinder. Yeah. Hang on. No, hang on. That's... Time Time out a minute. Time out a minute. Mae Cymraeg fi methu mynd trwy'r drysoedd. Okay. Interesting. Just sprint up pob man, Josh. Yeah, I bod yn hero. mynd am... Oh, no, not that way. Na. Cerberus cylinder. Okay. Go on, Josh, all ti'n right cael then. hyn. Go on, Josh. Go on, Josh. Mynd lawr i'r ystafell hoff, dwi'n meddwl. Yeah. Ond Yeah. surely ti Yeah. angen pigo fyny cylinder gynta? Ie, dwi'n gwybod, ond mae'n llawer o bloody enemies. Oh, yeah. Okay, neud loop te. I'm just Sy'n curious. gallu lladd y... Beth yn yw y banshees neu rhywbeth? Oh, yeah, maen nhw'n Ie, pwerus. os fi'n Os yn gallu- sgrechian, jeez. Os fi'n gallu lladd nhw. Mae yna life token mewn fan hyn. Damn! Oh, why? Yeah, literally, rwyf fi just methu mynd trwy y drws. A drws. Like, ti'n gwybod yr un sy'n mynd lan ar grisiau i'r, like, bunker entrance? Oh, Ow. na. Rwyf fi just methu mynd trwy'r bloody drws. Ti'n gwybod y glitcher ti'n cael o flaen Yeah. Morgan, like... Yeah. Fi'n gwybod. Just... Right te, mynd am y Josh, sylw. okay. Rwyf methu mynd trwy'r drws hyn i dilyn Josh. Go on, Josh. Go on, Josh. Mae'n stuck Fel lawr fawr. yn y bunker. Go on, Josh. Okay. Lawr i ti. Fi ddim yn gallu gweld beth ti'n neud, ond fi'n ffyddiog beth bynnag ma fe. O, dwi'n mynd am y sylw. Going for gold. Go on, Mynd am Josh, air. ti'n cael e. Cer amdani gwaith. Beth sy'n digwydd... Wel, ti ddim gwybod. Dim Na, cael. na, Rwyf ti dwi- angen dod nhw nôl lawr i'r prayer room hwnna? Come on. Okay, done. Hon yn ti, Oh, ydy e? yes. Oh, fi Yeah, gallu gweld hello. ti fyna. Yeah, okay. New objective. Put all Oh! cylinders in the podium. Lawr fan hyn, yeah? Yeah, hyn yn y podium. Oh, wow. Dwi'n mynd. Dwi'n mynd. Oh, Jesus. Os ti somehow gallu lladd pawb, i ni gallu dod nôl. Yeah. Somehow. Somehow. Na. Neu just rhoi cylinders yn y podium. A wedyn Yeah. bydd ni gyd... Yeah, fi'n trio. O, ni gallu just gweld enw ti just yn dod yn agosach. Ww. Bosses, Oh, man. Right, Dwi'n dod. Come on. Why? Fi gallu gweld ti. No! Jesus. Oh! Oh my Gwylio, days. It's got the siphoner. Okay, dwi angen lladd pob. It's got the siphoner to position. It's got the siphoner. Pwy yw'r siphoner? Jeez, man. Oh Oh my Remember god. my days. Oh, forget it. Oh, da Good iawn luck. nhw, Josh, am cyrraedd fan hyn. Ah, no, fi ddim wedi marw eto. Na, Fi'n go on, gwbod. Josh, ti cael un. Go on, Josh. Go on, Josh, ti cael e. Cofio, Go, does dim go, byd yn go, bod yna Josh, just Okay. redig i Josh. ffwrdd o pryd i gilydd. Just i gael Well, hoi. life advice. Diolch. Ie. Croeso. I mean. Mae'r bloody banshees, man. No. Right, mae Ie. angen mynd i fan hyn. Dim problem. Wastad yn cael merched yn redig ar ôl ti, Josh.
O, ie. Oi. Ie. Oi. Oi. Mynd o mapad. Mae'n Angen gyd bloody yn ammo. sgrechian ar ôl ti. O, yes. O, O, no. O na, mae fe'n boi mawr. Bwy mawr. Ac yn mawr. Beth yw'r saif yna then? Eisiau ni googlo fe i ti? Mae'n Ie, pam dim. mae'n dangos like a mission objective ar y map i fe. Ond, Na, ond Ti'n pa gallu lladd- cymeriad yw'r saif yna? Di e'n gwybod Right. pa un yw hwnna? I don't know. Mae'n Mae'n draw. ar y map. Mae'n draw, ie. Oh, I see, okay, sorry. Fi bron wedi lladd llawer o'r Nice. Daibas. Rwy'n mynd i edrych ar y Made of Sker. Oh, progress wedi mynd right lan nawr. Ie, mae'n... Fi'n meddwl, Oh, ie. yes! Ni gyd nôl. Right, come on now, boys. Legend. Pull up. Rhys ti mewn nawr hefyd? Ie, fi yma. Good. Life tokens newydd now, do you eisiau? Epic. Have Stuns, we gone away? burns, quick Oh. melee. Oh, no, epic. Mae'n swnio'n epic. Methu mynd Go. ffordd na. Do life token, quick life tokens. Well, Oh! Okay. Ffordd anghywir. Okay. Dwi'n mynd am life tokens, a wedyn ni gallu gwneud rhywbeth Oh my ar god. ôl pawb wedi... Oh, sugar. Oh, shiza. Life token, here we are. Oh, ridiculous! Right, oh, bloody hell! O, yn di eisiau dod mewn hwnna'n yr ystafell hyn. ridiculous. Yeah, we're trio. Jesus Christ! Oh, we're stuck. No! Oh, na. Na, fi di marw. Dwi'n marw eto. O, ledys, mae hyn yn gret ydy e. Nôl i ti, Josh. Mae'n nôl i fi, ie, mae'n nôl i fi. Literally. Mae'r... Maen nhw just... Rwy'n methu mynd allan o'r bloody bunker hyn oherwydd y drws glitch. Oh. Gen i ddim yr un esgus. Oh. Ond... fi jyst yn gobeithio mae Josh yn barod i cymryd nhw'n mlaen. Go on, Josh. Yes, alright man. What's that? Os ni ddim yn ennill, fi jyst yn bear Rhys am roi life. Oh, yeah. Difficulty lan yng nghanol. 3/4 o'r tro, ni'n meddwl, oh, bydd hwn yn hawdd. And then all of a sudden, difficulty. See you later. increase. Oh, there we go then. Game over. Here we are then. Yeah, that's what it's that. Dyna ni. Here we are Dyna then. diwedd. That was that then. Dyna That's that diwedd then. ni. Yeah. Okay, rwy'n mewn the main chamber. Thank Radio, God. no Ti'n problem. gallu Ti prynu eisiau gwneud yr revive? objective? Guys, y dau chi angen prynu revive. Rwy'n cael Dwi'n gael ni. Dwi'n gael Ti ni. ddim cael digon. Okay, ti gyda Iawn, gael. revive. Rwy'n fi'n prynu un, a wedyn rwy'n fi'n gael stuck oherwydd rwy'n fi'n methu mynd allan o'r corridor hwnna oherwydd y drws glitch. O! Os ti eisiau gwneud y objective, ti'n gallu fight off how. Yeah. Pa bod yn hero o redig i ffwrdd. Ie, rwy'n methu ddo, rwy'n stuck lawr Oh. fan hyn oherwydd y drws glitch. O'i ti? Yes! Oh, Rwy'n sugar. methu mynd allan o'r bunker. Oh my god, ti bound o marw then. Essentially. Like, edrych, y drws hyn, rwy'n gael stuck yno, rwy'n angen crouch y trwy e. Drws hyn, rwy'n gael stuck, o, rwy'n gallu mynd trwy drws hwnna, nice. Ond mynd trwy drws hwnna then? Be digwyddodd hwnna? Ie, ond rwy'n methu cael allan, edrych. Os rwy'n mynd lawr fan hyn, Oh, a bunker thing, so the opposite o beth oedd gyda rwy'n fi, methu mynd problem gyda allan, fi. ie, rwy'n stuck, rwy'n methu mynd Oh, trwy na. drws hwnna. Hwna O'n mor i jyst- rwystredig. O'n i jyst yn y bunker yn edrych ar Josh, a ges i teleport yn ôl i'r dechrau. Ie. Ond fi ddim yn byw. Right, O, ma'n pwy weird. yw... Ma'n Pwy broblem. yw'r saif yna? I don't know. Mae'n ar y... Right, os ti eisiau caid o'r peth hyn, a fi'n gallu saif yno gwneud escorts. God. What? O, mae Banshee yma. Mae yna dau yn nhw fan hyn. Os ti'n gallu caid o nhw, fi'n gallu gwneud yr objective. Ie, os ti... Ti'n gallu bod... Okay, rwy'n just cadw'r Banshee yn busy te. Ie, ie, Ie. iawn. A gael Josh Brill. canolbwyntio ar yr actual objectives, ie. Ie, right, beth yw... Beth yw'r saif yna? I don't know, mae'n 67 metres away o fi. Na, roedd yna mewn yr ystafell roedd fi yn. Ie, ond o ti bron a gorffen y bit yna, Josh? Ie, roedd Oedd e progress yn really uchel, so ydy wedi symud i ffwrdd? Ddim gwybod... Rwy'n Ti'n methu gwbod gweld dwi- unrhyw progress. O, ni gallu gweld rhywbeth, ond mae ddim yn... Ie, escort the siphon into position, oedd e just ar
oedd hi jyst yn gwyn fel chydig o fe'n gwyn. Ie, dwi'n mewn y cylch yma. Beth yw Ond mae'n dweud 50 metres, so rai bod ti gorfod roi e. Na, mae'n digwydd. Beth ydi e? Be Dwi'n bynnag gwybod, ti'n fi neud, jyst cadw aros wneud mewn e. y... Aros Just yn y aros cylch. mewn y cylch. Aros yn y Oh. cylch. Extract enough essence nawr to power the vault Essence. doors. O, ni angen lladd pobl. Oh, sugar. You kidding me? Dwi'n meddwl. Fel sydd arall ni'n extracto essence. Extract essence. Extract some essence, Emma. Ger on with it. O, dwi wedi Iawn, colli Josh, holl ti angen. perks fi ar fi'n marw. O, bloody hell. Hwna'n broblem. Problem fawr. Dys fi llaw y banshee hyn? Go on in. Yay! Ni nôl yn y game. Rhys, paid marw yn syth, okay? Right. Aros mewn y lle ti. Cael life token. Cael life token. Owain, ti eisiau life token. Mae'n lan Ble fyny. ti, Rhys? Roedd am cael enough. Faint yw e? Rhys. I fi... Rhys. Ie, man. Life token. Fan hyn, lawr fan hyn. Ie, ti Ar y dweud wal. fan hyn, fi nôl yn y cychwyn. Ie, fi yn y cychwyn hefyd, Rhys. Edrych am rhaid. Edrych am Dilyn fi, rhaid. mae fan hyn ar y wal. Ar y wal. Oh, Jesus Christ. Okay. No, that's ammo. Ie. Just ready i ffwrdd, Rhys, achos nhw'n mynd i lladd ti otherwise. There's no way. Ti just crouched. Owain, no. Mae'n just really galed nawr. More of a difficulty. Wel, dwi'n iawn. Wel, ti'n cael glitch, though. Mae'n... Yeah, rwy'n methu mynd trwy bloody drosau fi- heb crouch and all. Fi di'n trio lladd pobl yn y cylch. Yeah. Ydy yna'n sut yn gwneud e? O! Pam. Fi'n marw. Oh, sugar. Whoa. Sugar honey iced tea. Sugar. Oh, progress. Oh, Fi jyst yn neud laps nes bod fi'n cael mwy o arian, because... Yeah. Rwy'n trio dod allan ffordd. Oh, shit. Okay. Right, we're gallu cael allan o'r bunker os rwy'n mynd trwy'r... Siphoner into position. Right, dwi'n gwybod. Right, mae siphoner yn y peth ar y enbod. Ydy e? O, rwy'n mynd Yeah. nôl lawr, rwy'n just wedi cael allan o'r bunker. Oh! Oh my days. Alright, rwy'n dod nôl lawr nawr. Dwi just... Yeah. Whoa. Oh, fi'n gallu gweld e. Oh! Oh, Gwasgu y bwton anghywir. Ah. Blydiol. Dwi'n iawn. Wait, ble ti? O, ti'n lan fyna. Dwi'n gwneud yr objective, yeah. Sorry, Angen- rwy'n fi'n mynd... angen- Like, rwy'n fi'n mynd rwy'n ti'n lan ar y dechrau. Hello, Morgan. Hello. Howly, Like a me. Hello, you. O, mae'n Nice, nice. Na i redig, cael nhw i redig ar ôl fi, then. Mae'n iawn, fi angen lladd nhw mewn y cylch hyn, ond ni angen symud y cylch. Fi'n gwylio walkthrough ar YouTube, mae siphoners i weld fel y rhai gyda meat cleaver a jacket. Ydyn nhw? No, mae'r siphoner y peth ar y nenfod. Ar y nenfod, ar y to sydd yn fel... Yeah. Fel Stranger Things style, ydy e? Fel pethau ar y thing. Mae ddim yn person, neu. Right, na i dod nawr. O, ne, beth sy'n gwneud, bloody alfed? Right, here we Fel go. lladd nhw am funud, o. Just mynd... Ie, na i gael lladd nhw.
Clywed sŵn. Eisiau gwyledi? Neu ti'n iawn? Rhaid iawn, so rwy'n just trio gwneud y blymyn. O, hanner. Hanner pris. Unrhyw un angen... Ie, fi angen, pack a fi angen punch? stuff. Wait. Pack a punch pawb? Ie. Oh, sugar. Right, mynd. Sgen i Mynd am dis- pack a punch. Hyd yn oed hanner pris yna ddim wedi gwneud pack a punch i fi. Oce. Mae gen i arian. Oh, great, I'm dead. Do! Door glitch! Really Really meant to be trwy'r bloody door Oh, yna! like fe. Wedi gael ti am 2 eil. Pack Oh. punch. He's Right stuck in there. a glasswell tir nawr. Ie, mae yna Oh anodd. my god. gweld Unless ti'n mynd unrhyw beth. nôl, a bit scary. Oh god, nôl yn y thing. O, ti lan fan'na. Gee whiz. Eite, ydy'n dal yn y stafell hyn o? Rhaid wedi mae'r... Ie, ti ddim gallu mynd o ma, ydy. No. Reit te, os ni'n lladd pobl hyn, ti'n gallu dod nôl. Reit te, wyt ti eisiau prynu unrhyw beth, Morgan, neu? Gen i? Na. Fi ddim Na, ti ddim gallu gallu. fforddio fe. Ie, oce da. Ie, angen lladd nhw mewn y cilch. Okay. Ond fi ddim really ddim Os ti eisiau di- marw ddo. Ie, no, os ti eisiau just redeg gwmpas. Redig, ond just need laps o'n i'n meddwl. Ie, go on. Pam lai. Bob, bob, bob. Mae poison bullets yn gwych. I don't know. Ie. Gwylio. Okay, rwy'n Rid- nôl. Oh. Come on, Owain. Come on, Owain. Bring it in, Owain. Reese. Ti yna? May quick melee makes you invulnerable. Ooh. Diddorol. Rwy'n mynd i gwario. But, mae'n angen cael gun newydd eto. O, gwylio. Redeg, Morgan. Redeg. Jesus Christ. Redeg. Os ti'n gallu lladd nhw yn y cilch, gred. Os ti ddim, dim problem. Oh, open the vault door. O! Wedi gwneud e. Mynd, glir'r vault. Le? Hwna'n mewn y ystafell ydi e? Mewn y big... Reit e. Mynd. Rwy'n meddwl... Come on. Flippin' heck! Le mae'r vault? Vault room, you know, giant ystafell. Oh, O, sugar, efo'r so loud. Cthulhu peth. Yeah. Dwi'n yma, Cthulhu? dwi'n yma. Beth yn y Cthulhu? Hyn yn y vault Ti'n door. gwybod beth mae? Okay. Oh, ma'n agor. Amser Gaf fi drwy. mewn! Oh, yeah, buggers. Oh, na! O'n i mor agos! Na! Heck. Rhys, ti dal yn byw? Rhys. Dwi wedi marw. Falle... O O, na. na! Na, Dwi'n oh. iawn. Ti gyda revive, i ti? Ie. Oh, good Ti'n man. gallu. Ie, just redeg yn gwmpas. Mae'n iawn. Turn to the vault door, open the vault door. Sut yn y byd ti fod agor y vault door na? Ie, mi angen lladd. Ryan, Pawb? dwi'n meddwl. Wel, Ryan nhw. Dwi'n Wel- o. Okay. Rhys dal yn byw, Ie. ond mae wedi mynd off Discord, so Rhys, O, fi'n credu, fe fi checo, os fi ddim yn mynd i bod yn byw am ychydig. ie. So, O, 30 munud neu rhywbeth. na, okay. Rhys, ti nôl nawr? Rhys. Heddiw, fi yma. Okay, ti dal yn byw? Yeah, just about. Okay. Just about. Yeah. Gwasgu I, ti'n cael elixir mae'n rhoi iechyd i ti. Os ti'n dibynnu dod ar lawr elixir i'r ti 'di dewis. vault door. Yeah. Like token. Oh my Dim ar god. vault door. Be miles away. Right, na i guide ti. Na i dod lan i ti a guide ti, okay?
ma nhw'n sorted lawr fan'na. Bydd hi'n trio caid yn mewn i'r ystafell arall, Owain. Be? Oce. O, Ah, ni ti angen di marw. stop the elite maker. High five race. A hwnna'n side mission. O, oce. No worries. Mae'n galed. Dere lawr i gwylio Owain ar Josh. Man. Gobeithio. Nhw'n gallu... Hwnna mor gymaint o'n nhw. Ie, os ti eisiau dod i fi, Owain, just dod lan fan hyn. Mae'r ystafell yna'n hanodd iawn. A rhain iawn. Rhain delio fan nhw. Okay. You got it. Yeah, I got this. You got it. Oh, You wow. got it. You got it. Dwi'n gael Invincible perk, mae hynna'n gret. Fi allu gweld... Oh, Ti, mae'r Josh. bolt drawer ar agor. Destroy the power coils. Go on, Josh. Dod, dwi'n dod. O, Whoa. O 4 yn nhw. Oh, man. Right, da yw nhw na. Oh. Power coils, o fe? Beth ni angen? Ni angen y gun? Oh, wow. Ddim Ma hwn yn siŵr. epic. Beth ni'n seithi? Gwylio tu ôl ti, mae yna Banshee. O, mae pethau coch? Ie. Ie. Oh, maen nhw'n cau y pethau coch. Mae'n cael eich shield Ie. yn Ie, mae nhw'n. Hei, oh, falle ti gallu just cyfro Josh. O, mae. Mae'n iawn, ni'n gallu gwneud hyn. Yeah. Chwarae teg. What? Beth fi'n stuck arno? O, ti di cael un allan o 4, nice one. O, ni, nice. O, Cadw yn. maximum ammo. Blinking heck. Ni'n redig y ffordd opposite. Helo, o! Nice. I'm dead. Ond mae poison bullets fi yn gweithio ar y coils. Rwy wedi marw. Just ti nawr, Josh, so just cadw fyw. Yn y ffordd. Go on, bye. Wow! Dwi wedi marw ond dal cael gun fi. Ie, ni'n gallu clywed yna. The hell? Ti'n seithi nhw? Na, mae ddim yn gwneud unrhyw damage. Ah, Sad. OP. get in. 2 allan o Right. 4. Come on, 2 ar ôl, Josh. You can do it! You can do it! You can do it. Yeah. Go on, O, Josh. hei! Go on, Josh, boy. Un arall ar ôl. Sut mae'r backpack? Ydy yn eitha drum? Oh, Woo! God, Oh, right, yeah. but ti angen mynd i'r chiropractor Defeat Abraham. ar ôl y session yma. Oh, na. Abraham yw Big Ben, so... Big Ben. Oh, Blew e. man. Oh, bydd e'n dod nawr, a bydd e'n fwy huge, probably, na. Dwi ddim eisiau lladd... Dwi ddim eisiau lladd nhw. Na. Just Abraham. Ie, fi'n gallu lladd pobl fel hyn. Specials. Ble yw Abraham? Abraham. Oh. Oh, ni gyd nôl, guys! Okay. Reese, ti mewn? Evasive Ti'n positions. gael life tab thing? Call a grave. Call a grave now. Revive, guy. Oh, not enough points. Yeah. Ydyn ni'n gwneud thing dwi, anyway. Na. Okay, os digon i ti just gallu Broadcast prynu Lucky Dip gun. Destroy the broadcast machine and defeat its Fi ffili defender. neud unrhyw beth. Fi ffili seithi, neu dim byd. Oh, No? shit! Oh my God. Fi di marw yn si. A fi. Ti wedi hefyd! Oh my god. Oh my gosh. Fi ffili neud unrhyw beth. No, na. Mae'n rwy'n Single player game fi. Yeah, mae'n Josh. Save our souls, Josh. I'm Oedd dim Oh, dwi'n trio. oedd dim gun, oedd dim byd dy fi, o fi ffili neud unrhyw beth. Yeah. Mae hynna'n strange, yeah. Mae'n strange. Oh, okay. It's the Josh Show. Oh. Enjoy it, enjoy it. Oh. Go on, Josh. Okay. Oh, mae'r sliding. Great. Go away. Need to find your calling, Josh, in a game yma, honestly. Oh, yeah. Professional. Professional Sker Ritual player. Oh, Yeah, yeah. you know. Fi'n credu os maen nhw eisiau fel ambassador am y game yma, just Josh.
Oh, Pawb fel, yeah. na, mae'n Rihanna. Josh fel, na, aros now, guys. Ah, it's easy, but... Completed it, mate. Bach o cacen, but... Bach o gaga. Oh, Josh. Yeah, pam lai. Ble yw Abraham ta? Yr un, Move hefyd. Mr Ie, Ben. dwi'n gallu gweld unrhyw. Unless dwi e ddim actually fyna, mae fe'n rhywle arall. Doubt it. Pete Abraham. Problem yw, ti angen y perk sydd yn cael ti yn cerdded yn gyflymach. Ond os ti'n golli fe, mae yna'n mor anodd. Yeah. Oh my god, ti gyda fel tor of tu ôl ti. Oh. Oh, Crowds. just, oh, sugar. A so nhw'n gwybod sut i mynd anti-clockwise neu beth. It's just ridiculous. Pam maen nhw gyd yn mynd yr un ffordd. Just cadw mynd y ffordd yna. Oh yeah. No. No, no, no. Left. Take it back now, yo. One hop this time. Whoops. That's brilliant. Surely mae Abraham ddim fyna, ti angen mynd I ffeindio Abraham. Yeah, I remember ti yeah. angen ffeindio fe rhywle. Mae'n Yeah, dweud, bydd e ddim yna. destroy Na, the na, fi'n gwybod broadcast hwnna. machine. Ble ma' hwnna? Ti just enjoyo fe. Yeah, just racking up the points in it. Oh yeah, oh, weird. Yeah. Yeah. Oh, gwasgu I am health. Yeah, there you go. Diolch beth. No, mae fi yn rhywbeth arall. Ydy? Mae Dark Yeah. Ghost gyda mwy o kills na ti. Ice Elixir yw hwnna. Doc was dal mor ag lladd. Diolch. Yeah, Dark Ghost, Wow. 354 kills. Jay Smith gyda 330. Wow. Wow. Yeah. That's gonna Oh. change. What's got tab? Yeah. O ddim ti, Josh. Ti canolbwyntio bai. Yeah, wel, gwasgu tap, dim problem. Dead. Dwi wedi gwasgu am I darllen beth mae'r peth fi. Oh, paid. Oh. Oh, Josh. Be ti'n mynd I wneud? Gorffen rein I gyd off, and then Na, mynd am gorffen- Abraham. Ryan. Fawr nhw. Ie, mae nhw yn lladd y pobl eraill. Dyna? Yr un hand fire slingers. Ie, mae sudden death yn definitely mwy damage. Edrych ar hyn. Ie, definitely. Fi ddim yn gofod sut yn... Oh, Oh my god, ni Oh, gyd okay. nôl! Ni gyd nôl, Okay. guys. Just Oh. red egg. Paid Red worry egg. am mynd Dwi 'di rhywbeth arall, ffeindio just red Abraham. egg. Os ti'n gallu cuddio. Sa'n siŵr pa ystafell rwy'n mewn, ond mae Abraham mewn fan hyn. Okay. Mae ddim yn symud, ddo. Just lladd e, bai. Paid cwestiynu fe. Ie, rwy'n ddim gwybod ble mae yn. Oh, Ble okay. mae yn, a rwy'n ddim yn cael pistol. Oh, Good damn. Morgan. Red egg. Yeah, mae Os ti'n gymryd gallu gweithio. Achos does dim fyd dy fi. Oh, damn. Fi sy'n Oh, rhedeg like- o gwmpas like an armless mong. It's probably a Okay. glitch then. Oh shit, dwi di... Dwi'n gael hotbar. O, It's ie, probably ie, a ie. glitch. Ie, dwi'n gallu gweld e. Helo, Owain. Hello. Ble i ti? Ti gallu disgrifio lle i ti? I don't know. Oh, Fi'n na. dod ar ôl ti. nawr. Na, Dwi ddim boi efo. sy'n wedi gweld Abraham, so ni gyda rhyw fath o rybydd. Ble chi, Oh. boys? Oh my god, mae'n cael like... Ie, grappling peth. Yeah. Dwi'n gwybod, mae'n ôl dan y stafell efo'r siphon, dwi'n meddwl. Dwi di marw. Okay. Os mae Rwy'n di methu rhywun mynd gallu allan o'r blynyddoedd. cuddio? Os gallu cuddio mewn like, tu ôl y greu neu rhywbeth? O, bydd hwnna'n hilarious. Yeah, os ni'n gallu cael e, lwyr Does o na'm fe lan backup tu ôl y though. grave. Huh? Ie, dwi'n gallu bod yn fel backup o Yeah. os fi'n marw. Oh, na. Oh. Okay. Fi ddim yn hopi hwnna. Y grappling. Fi'n poeni ychydig achos... Gallu clywed ti? Oh. Ti o dan y... Thing wyt ti? Ie, o dan y ystafell fawr. O...
Okay. Great. O, mae'r llawr yn brifo fi. Dwi'n gweld. Ie, yeah, mae'n gwylio lan. Ie. Wel, dwi'n gallu dweud wrth fi, you know. So, Mae'n gallu dweud i ti? Os ti'n gallu cadael y pobl fanna, mae hynna'n gret. Okay. Alright. Dwi'n methu O, credu mae bod ni'n dal yn poison fyw. gret. Fi'n hoffi a. Okay. Fi angen sydd fe yn y pen. O! Ie, yn y pen yn gweithio. O! O, no. Ti angen hilo dy hun. Gweld eich pen. Dwi'n mae trio hyn yn- cyfrannu. Bydd hyn yn mor anodd efo pobl yma. yeah. O! Beth sy'n o gwmpas fi, Owain? Ydy yn So fel basically, refill? mae just chi yn erbyn Abraham nawr, ie? O ie, 1v1 no. Be sy'n Ydy e? Beth sy'n o gwmpas fi, ydy yn fel perks neu... Dim ond fel... Thing yw, fi ar Pwy sy'n mynd dal blaen, yn y game, ni just ddim yn gwybod Ammo. ble i ti. Na. Mae'n Mae'n... ammo box. Ti'n gwybod... Beth di hyn? Mae'n like power things ar wal. Sa'n siŵr beth nhw yn. Probably objective nesaf. Wyt ti'n gwybod y stafell? A Ti'n... revive. Ie, ti'n... Lan. Dyn ni angen mynd o dan y dde ar mwy. Ie, dwi ddim gwybod sut. Ie, ble mae'r ffordd allan? Dwi ddim gwybod. Ffordd hyn, dwi'n meddwl. Oh, wait a sec, fi'n gallu gweld Neu... na. stuff. Mae'n dim bloody drws. O! Oh, mae'n... Ie, mae ffordd hyn. Mae'n like fog. Oh, for God's sake. Ble resupply. Aha. Ah! Oh ie, mae drysau. So ti... So os ti'n gallu mynd lawr, byddai'n cyrraedd ti, ie, Josh? Ie, Ie, dwi'n ti'n meddwl. mynd mewn i'r vault room. Ie, dod lawr. Okay. Na i trio... Llawer o iechyd ganebra. Ie. Efallai na i mae'r trio- like, stuff ar y wal yn mynd i like, stopio electric llawr. Os ti'n dynistri yna. Ddim gwybod. O, fi'n gwybod ble i mynd then. Fi'n credu. Mae na ddim damage yn dod lan. Oh, shit, na, ddim Wel, fan'na. damage ddim dod lan am unrhyw beth, ydy e. Ydy e'n rhoi bombs ar y llawr? Dwi'n gwybod. Beth sy'n... Ma' 'na, like- rhain? Mines ar y Ie. llawr efo X's ar yna. O, dwi'n gallu seithi nhw. Ie, mae'n rhoi nhw ar y llawr. Edrych am O. mas am nhw. O, very nice, is it? Na, dwi ddim. Mae'n... Ew. Na, Reit fi'n mor there. confused. Fi dal ddim yn gwybod ble i ti. Mynd mewn i'r vault room. Oh, for God's sake. Just mynd mewn i'r Right. vault. Ti'n gwybod y vault? Fi'n trio cofio ble oedd y vault. Mae mewn y main, like a main chamber. Cofio ble mae'r Cthulhu face. O ie, okay, Cthulhu. So, A wedyn mynd trwy'r Cthulhu face. heibio'r furnace, fi'n cofio'r bit yna. Ah, Yeah. Like, ti'n gallu mynd lawr ffordd yna. Yeah. Ie. Okay, fi lawr fan'na nawr. Right, mynd mewn O! i'r O, ystafell fi di fawr. neud one massive circle fan hyn. Fe sec, fi di neud y wrong turn fan'na ar bwys y furnace. So os fi'n mynd i'r gwyth nawr. What the hell? Ti'n gwybod y siambr mawr ble rwyf ni angen rhoi i'r music things mewn y cylinders? Yeah, fi'n trio ffeindio hwnna. I swear that's been blocked off nawr. Mae'n na ffordd lawr fan hyn. Ble o'i ti? Colli plot. Fi ar bwys y ple... Ti o ble mae'r tunnel? Morgan, Yeah. gwasgael Z ar y keyboard a pwyntio ar y llawr. Mae fe'n rhoi ping i ni. ie. Od ie. Dwi'n meddwl O. mae hwnna'n yr entry. Dwi'n meddwl. A dwi ddim gallu gadael. Right, dilyn y gwyrdd. Dwi ddim gallu gadael. O, bloody hell.
Ond dwi wedi lladd. Come on, Owain. Pan ti dal yn dod yma? Pan fi'n gwasgu Z, fi jyst yn gweld coch. Mae'n drofyn yn Morgan. Mae'n rhoi ping ar sgrin Gweld fi. fi? Lle ti'n edrych? Rwy'n o flaen ti. Okay. Ydy e? Rwy'n o flaen ti. Na, dim drofyn na. Drofyn in. Ydy cael gweld fi? Left. Na. Chwith. Okay, Fi ddim nawr yn gweld drofyn ti na. achos fi ddim wedi marw. Okay. Fanna, ie? Ie. Ffordd fanna. Syth? Cadw mynd yn syth. Cadw mynd yn syth. Cadw mynd Ie. yn syth. Lawr fan hyn? Oh, ie. Oh. Okay. Nawr ble fi'n mynd? Cthulhu. O, trwy fanna. Okay. Ie. Okay. A wedyn ti o... wedyn immediately i'r chwith trwy'r drwsyn. Wedyn trwy'r drws yna. Cadw fynd. Alright. Aros rwy'n stuck. Okay. A wedyn immediately i'r chwith. Na. I'r chwith. Trwy fanna. Ie. O, ai. Dyma'r boss battle. Croeso i'r party! Hello, bud. What's going on, like? Edrych at... Mae yna mines ar y llawr, so peidiwch... Os ti'n gallu seithi nhw, bydd hwnna'n gret. Ac mae'r llawr melyn yn brifo ti. Oh, sugar, ie, mae'n neud sanwyr. Right, ti eisiau fi just seithi mines then i ti? Ie, os ti'n gallu, ie. Ar y llaw, mae'n llaw. Sugar! Hwna'n agos. What? Naeth e graplo fi? Ie, mae'n cael chain. Right. Fi'n mynd i mynd mas am ychydig achos mae'n Fi'n methu mynd ffordd yna. Na, ti ddim gallu mynd. Ti ddim gallu mynd. Ie, remember pryd ti'n mewn, ti methu agos. Oh, sugar, that's annoying. Codi marw. Ie, rwy gallu gadael her, rwy wedi marw. Na! Oh. Rhys, ti'n mynd i helpu? Oh, Because bydd Josh eisiau help. Mae bron wedi cwbl hau, Oh, fair enough. Wrong wedi. Woo! Mynd o ma'n bad. Ti'n gallu arwain Rhys fel nes ti'n neud i fi? Oh, achos oedd hwnna'n awesome. Mae Oh, Josh we're already bron marw. wedi. Mae wedi cwbl hau. Yeah! Hey! Okay. Continue exploring or use the door to the level. Leave the level! Ni yeah, eisiau mynd gorffen y trwy'r game drws. yma. Woo! For God's sake. Running, mae monsters yn dod, Josh, mae monsters yn dod ti. Yeah! Yay! Ni wedi cwbl hau. Fi'n marw 2 gwaith. Wow. Fantastic. Wow. Oh, no, anhygoel, Fawr. Josh. Flippin' Anhygoel. heck. Thanks. Backpack yn drum i ti, ie? Oh, yes. Great. Jesus Christ. Wow. Whoa. Definitely wedi Jeez. cael y mwyaf o kills fyna. 414. Yeah. Oh, nice. Oh, man. Yeah. Oedd hwnna'n da. Da iawn, Josh. Nice. Diolch. Nice. Wel, fi'n cynnig bod ni byth yn chwarae gêm yma heb Josh yn chwarae yn y dyfodol. Yeah. So, ti'n pan ni'n penderfynu pa gêm i chwarae, bydd yn dibynnu os mae Josh yn y grŵp ni'n mynd. Pwy sydd wedi chwarae trwy'r diwetha? Emrys oedd y person Okay. arall. Oedd... Mae fe just VT Emrys, dwi'n meddwl. Yeah. Oh, Yeah. A roedd y brawd fi'n chwarae O! tro cyn cyntaf. Yeah, Rhys. Yeah. Right. Oedd Ieian di wneud un tro hefyd? Neu na? Fi'n cofio. Siŵr. O ie, fi'n credu Falle. oedd e... Ie, felly oedd e wedi gwneud un tro hefyd. But yeah, oh my god. Hwna'n intense. Bynnag, beth yw'r amser? Fel time warp. 10 o'r gloch, hwna'n amser Ie. eitha da, actually. No way byddwn ni'n gallu gwneud awr arall o hwnna. Fi pen fi wedi mynd. Ie, roedd hwnna'n God. hwyl. Right, nawn ni Beth- just angen aros tan yr level, ail level yn dod allan. O, beth, mae'r ail level ddim allan eto? Na. Roedd fi'n O'n meddwl, i'n anyway. Na, fi'n credu ni di unlock o fe trwy Na, mae'n Neud... dweud coming soon. Ydy e? Oh, there we go. Mae hwnna'n eitha da, ddo, achos completed e fe. Ie. Dim angen i chwarae game yma'r stream eto, nes bod nhw'n ryddhau'r un nesa. We're just angen There you go. roi lan a couple of bug reports nawr. Yeah, definitely. Ni'n Lot. redig mewn. Lot. Ond, ti'n dweud hynny, Rhys, y tro cyntaf i ni chwarae hwn, oedd e'n unplayable i pwynt. Oedd, ti'n pan oedd fel hod o
nhw'n dod yr un pryd, oedd e Ie. actually mynd yn y rafach, Ie. a wedyn, o'ch chi ddim gyda siawns o gwybod lle o'ch chi, achos oedd e mor glitchy a oedd y frame rate mor rubbish. So, yeah, y le nhw wedi trwsio hwnna i raddau. So, lot mae fe'n well. playable. So, yeah, lot fwy, well, lot well yn pob ffordd, really. Ond mae gyda fe lle i fynd, ond so nhw'n dweud bod hwn yw'r finish article, early access yw hwn anyway. Ond ie. Early access, ond ni dal yn gorfod talu 10 pint amdano fe. Ydy lot o gemau'n neud hwnna. Wel, roedd fi'n prynu Minecraft. Pryd roedd fe'n yn beta. Gwir. Like, Gwir. dros 10 blynedd yn ôl. Be ti'n dweud, Rhys? Oedd Patch Quest yn early access, gofod talu 15. There we go. Yeah, so falle dyna'r norm, I suppose. A BeamNG Drive, roedd fi'n prynu hwnna blynyddoedd yn ôl. Pryd roedd fe'n... Roedd ddim hyd yn oed ar Steam ar pryd roedd fi'n prynu. Really? Yeah. Oh, wow. Oh, chwarae teg. Oh, there we go. Here we go, then. Be ti'n meddwl am y game, Rhys? Achos oedd yna tro cyntaf i ti chwarae. A ti, Josh, I suppose. Ie. Yeah. Be chi'n meddwl? Fi'n gem fel hyn. Josh yn dweud fe lot mwy na fi. Yeah. Josh, just fel duck to Absolute water, fe. tank Oedd e'n anhygoel, yeah. Beneg. I yeah, feddwl chi yeah. ddim wedi chwarae fe o'r blaen, oedd hwnna'n Yeah, second time, impressive. you know. Completely, mate. Complete mate. O, am 10 munud o'n i'n stuck tu ôl i ffens. Yeah, Am gwir. 10 munud diwetha, o'n i'n stuck, o'n i'n ffili seithi. Na, mae hwnna'n pathetic really yn dweud. Ond, yeah, gobeithio mae'r bugs yna mynd i bod yn few yn ffordd i ffyn. A, os ni'n gan nhw gwybod, bydd hwnna'n helpu nhw o ran... Mae gyda nhw Discord community, so ti'n gallu dweud, right, dyma'r things, a mae'r pobl sy'n redeg Wales Interactive, nhw'n pobl dda, maen nhw wedi bod yn cefnogol iawn o ran... Gobaith yw, gallwn ni gael fersiwn Cymraeg o Sker Ritual hefyd, so ni mewn trafodaethau gyda nhw am hwnna. Nhw wedi wneud is-deitlau Cymraeg i'r gemau eraill, sef Made of Sker, Peidiwch Cnocio Dwywaith, so Don't Knock Twice, Master Reboot, Soul Axiom, a lot o stuff eraill, so gobeithio bydd nhw a feature game nhw, achos nhw'n publisher hefyd, ddim yn disgwyl i popeth, ond y games maen nhw yn cynhyrchu, fi'n credu mae fe'n peth positif os nhw'n neud e, ond achos mae hwn yn, early access, neu beth bynnag, mae digon amser i gallu neud localisation neu'r lleoleiddiad yna i'r game yma sy'n cyffroes iawn. So yeah. Why I, man? Aye, man. Why I, man? I'm saying more Cymraeg. Ta beth yw'r Sker Pass, then? Yeah, well, mae'n dweud, mae'n like, os gwasgu fe, mae'n like what Battle Pass, kind of thing. Ah, okay, so ti jyst yn cael sanau. Hwnnw ble mae'n dangos beth ti'n unlock ar pryd. Ah, okay. Steampunk helmet, male voice line. Ah, okay. Nice. Okay. Mae rhywbeth eitha special am co-ops multiplayer online, though, os nhw'n cael formula yn gywir. Yeah. Achos, mae pawb di arfer gyda'r formula Battle Royale nawr, mae pawb yn chwarae COD, mae pawb yn chwarae Fortnite, Minecraft, ond mae hwn yn cynnig rhywbeth bach yn wahanol dwi'n teimlo o ran y puzzly element, a fi'n hoffi stuff fel na. Yeah, mae'n gweithio fel yna. Yeah. Ydy, mae ydy, just hordes and hordes and hordes fel Left 4 Dead, ond mae hwnna'n game amazing yn ei hun. Yeah, ddim yr un peth ydy, ie. Na, dwi ddim. Ti'n symud mewn y game yna, ti'n gallu mynd round a round ar y game hyn. Yeah. Yeah. Ydy lyflu. Ooh. Beth yn w? No, just dweud ooh. Oh, ooh. Ooh. Oh, lucky you. Yeah, mae'n really da. Mae'n really joio'r game hyn. Fi'n falch bod ni wedi curo lefel gyntaf. Josh wedi curo lefel gyntaf. Yeah, come on. Wouldn't go with. Achos o'n i eisiau gwybod, ond o'n i'n gobeithio bydde rhyw fath o fel little film clip neu
I don't know. Yeah. Yeah, falle bydd nhw'n Seen? like, rhoi Gobeithio. hwnna mewn yn y dyfodol neu rhywbeth. Ie, achos mae elfen yna yn fel Made of Scare, hwnna sy'n neud y gêm yn fwy diddorol na just, you know, mae bach o story, cutscene, actually, you know, mae'n neud yn... Yeah. Oh yeah, Josh, mae hyn yn based ar single player game. Ie. Ie, dwi wedi Yeah. gweld o. Ac. Good. A mae Scare actually yn lle yn Pen y Bont. Mae'n actual... Ddim, wel, ni'n dweud based on a true story, ond ma fe, achos ma fe'n fel tale, mae pobl yn meddwl bod... Mae yna ysgol yna hefyd, ysgol gynradd. Yeah. O ferch o Sker. Yeah. So, diddorol bod nhw wedi mynd a cymryd rhyw stori go iawn, question mark, Yeah. a mynd gyda fe, a troi yn game video. So, Yeah, there's cool, a lot of game video wedi lleoli yng Nghymru, os e. Ddim wedi meddwl am llawer o gwbl. No. There you go. There we go. Rhywbeth yn y chat I bobl. Fi Gallu jyst dweud yn wrthyn ni. gwerthu bod Kedge yn fi newydd ennill. Trwy nhw mewn I gems. Ah, okay. Ar Pa Steam. cardiau? Oh, right, nice. Kedge ar Steam. Ah, right. Oh, So, fi'n gweld hwn, actually. Oedd our demon goat. So beth ti'n dweud? Ti'n gwerthu nhw? Ie, chi'n allu gallu gwerthu nhw. Neu Wyt ti? chi'n gallu troi nhw mewn I gems. Ie, os chi'n mynd mewn I Steam. item inventory ar Steam, Ie, ie. mae badges fan nhw. Ah. A chi'n gallu gwerthu nhw. So mae dy fi Dr Kell ar hyn o bryd, Worms WMD. Ie. So gwerthu am 22 gem. Diolch yn fawr. Ah, gems. Neu cash value. Ond oedd hwnna ond werth 5 ceiniog. Okay. Nice. Chi'n gweld fe? Ie, inventories fi'n gallu gweld e nawr. O'n I jyst ddim yn sylweddoli o'ch chi'n gallu gwerthu, turn into... Ah, fi'n gallu gweld, this item is worth 20 gems. Oh, mae 'da fi loads o stuff fel hwn. Ie. So wedyn chi'n gallu rhoi y gems i packs, neu create booster pack. Ah, okay. A wedyn prynu booster packs gyda'r gems. Okay. Ond ydy e ond yn gems specific I game penodol, neu ydyn nhw just yn general team gems chi'n gallu defnyddio mewn unrhyw game? Unrhyw game. Ww, hwnna'n diddorol. O ti'n gwybod am hwnna, o? Na. Na fi. Beth oedd Nuts, e ar hyn? Basically, ar Steam inventory chi, chi'n gallu cael items like little badges neu be bynnag chi'n galw fe, a chi'n gallu troi nhw mewn I gems, sy'n wedyn yn chi'n gallu defnyddio mewn rai game a I defnyddio er mwyn cael stuff fel booster packs specific. Yeah. Oh. I know. Oh. Hwna'n dyfodol. Na, di e. Yeah. Beth y mel na. Like holl gems. Total of 117 gems. Faint y gems sydd y ti nawr, Rhys? Ar ôl gwerthu rhain ag I mae dy fi 411. Hey, nice. There we go. Ah, okay. So, beth bydde... Ydy'r booster packs versus y 5 ceiniogs? Beth yw... Kind of... Hey, no idea. Fi ond newydd darganfod. Oh, right, okay, okay. Dwi'n gallu defnyddio'r 5 ceiniog am game ni. Ie, dyna beth yn Neu- fi'n meddwl. O, ti'n... Wel, ie, os ti'n gwarchu pawb, mae'n iawn. Mae'n adio lan. Okay, put it up for sale. O, ti'n gallu cynnig... O, ti'n gallu rhoi stuff lan am pris ti'n meddwl hefyd? Ie. Fel trading card, hwnna'n hollol nuts. A wedyn chi'n gallu prynu a rhoi I chi heb casglu eto. Er mwyn wneud setiau llawn. Starting at 5 pence. Mental. Yeah. I agree.
And then put up for sale. So, a minimum yw 5 ceiniog. Yeah. Alright. Market listing will be held for 15 days. So fel eBay on cards ar Steam, mae hwn yn bonkers. What? Okay, fi'n mynd Oh i yeah, neud y trading gems. cards ar Steam, yeah. Yeah, mae fwy o ddiddordeb fi gweithio mas be chi'n gallu prynu gyda gems ar wahân I cards. Ond ych chi'n gallu prynu game gyda gems? Dim meddwl. Na? Dwi'n meddwl dwi'n gallu prynu fel... Neu DLC. Os ti'n gallu prynu DLC, mae hwnna'n Never werth mind just like rhywbeth. community things, yeah, like profile Yeah, pictures, dwi'n meddwl. Fel emojis. backgrounds or stuff, Yeah. profile Ah. pages tea or Dwi'n stuff meddwl. fel 'na. Okay. Good. Arall. Alright, fair enough. Okay. Dwi'n meddwl hwnna beth mae yn. Yeah, fi ddim yn credu fi gyda'r ymynedd I roi rhywbeth ar yn y community market Yeah, a aros a fi ddim gyda'r amser. Ond mae'n instant, dos ti'n... Ie, ti ddim yn... Ond... Yeah, ond ti os- angen os- checo yn... I don't know. Na, ti ddim. Mae'n just roi'r arian I ti. Ydy e? Ie, ond os ti'n gael llawer o pethau, mae'n cymryd amser I roi popeth lan. Ie, mae'n... Ond mae'n iawn. Ti angen cymryd munud neu dau. Neu 30,000. Ie. Yeah, okay. Alright then. Police Simulator, Patrol Officers, Online Co-op Mode. Pam bysach chi'n mwyn wneud Police Simulator, Online Co-op Mode? Oh, Yeah. yn mynd APB Reloaded. Cofio hwnna? Oh, ie. Beth Ie. o hwnna? Mae'n game cool. Ond mae'n anodd. Ydy e? Oh. Okay. Wel, mewn theory, mae GTA Online yn gallu bod yn game lot o hwyl, ond achos mae glitches a mae'n cico chi mas a mae'r map Mae'n mor anodd I fawr... chwarae. Yeah, mae'r map mor fawr, chi'n gallu Yeah. kind of cael eich spawno mewn I lle, a mae'n cymryd fel hanner awr I cyrraedd yr objective. Yeah, Ti'n just fel, oh, no way, no way. Mae ddim yn ergonomic ydy e. Mae'n anodd I chwarae. Bad, bad. Yeah. Okay. Oh, man. Wel, dyna ni. Bydd rhaid ni chwilio am fwy. Nawr ni wedi gorffen y lefel cyntaf, bydd rhaid ni chwilio am mwy o co-ops. Co-ops dda, multiplayer, ni'n gallu chwarae ar stream. Yeah. Wastad Yeah. gallu mynd nôl I Worms, ni ddim wedi chwarae ar misoedd. God. Come on, guys. No! Come on. No! Ti byth ddim yn gallu mynd wrong gyda fe. Ond, Mae you know, game... Dwi wedi chwarae game Contagion. Mae hwnna'n game un zombie. Mae'n gael... Mae'n gael round fel hyn ond mae'n anodd. Yeah, fi'n credu y ffaith bod ti wedi wneud yn dda fan'na, yn amlwg ti'n dda at y gemau fformat yma. Ond... Ie, dwi'n hoffi nhw. Ti'n dda at nhw. Na, os yna game sydd ddim style yna, I just bawb arall gallu teimlo fod nhw'n cyfrannu rhywbeth. Fi a Rhys just fel Bydd insta-death. Dwi wedi meddwl pethau fel real-time settler games. Bydd hwnna'n dda. Yeah? Ie. Fi'n gwybod os fi gyda... Fi ddim gyda y mynedd am hwnna. Nhw'n cymryd oriau ac oriau ddo, ydyn nhw? Maen nhw'n gallu, ie. Maen nhw'n gallu. Yeah. Ni angen game i ni gallu chwarae mewn like 2 awr. Yeah. Ie, ie. Yn unig peth, ni dim ond stream am like 2 awr. Yeah, ni ddim yn mynd dros hwnna, so... Wel, Ie, 3 os awr. ni'n gallu gwneud fel stream... Yeah. 3 o wneud 4 stream o un peth. O wneud mixio fel lan. Ond mae rhaid ni really joio fe I roi 4 awr mewn I game os e. A Settlers I fi yn. Mae'n game really fel strategic ond mewn ffordd, fi'n mynd I adeiladu het, you know? Mae hwnna'n fi'n credu mae nhw'n anodd I multiplayer gyd mynd buddsoddi mewn, ydyn nhw? Sa'n siŵr os nhw'n games really streamable. Streamable, yeah. Os byd nhw'n fel, dim ond 2 o ni neu rhywbeth. Yeah, Hwnna'n- falle. Yeah. Dyna'n Beth am- gweithio, dwi'n meddwl. Wyt ti wedi... Dylech chi prynu Pummel Party? So mae Ie, ie, hwnna ie. yn game eitha dda ar Pummel stream. Party, ie. Ni... Pob Ie, yn achos- really hwyl. Hwna'n un like Mae board gamey. Ie, dwi heb di chwarae hwnna.
eto. Mae hwnna'n un. Rhys, ti di clywed am Pummel Party? Na fi heb. Cael look mewn i hwnna, mae'n really nice, achos mae Rhys newydd prynu game cards, achos ti mewn i fel board games a stuff, wyt ti, Rhys? Yeah. A beth yw'r enw yr un newydd? Nice. Doomlings. Doomlings. Doomlings, nice. Yeah. Oh, rwy'n fi'n gweld hwnna'n advertised ar Instagram. A TikTok, ie. Felly wedi. Mae'n edrych really da. Dyna beth gafodd Rhys, y TikTok. Thing fan'na. But basically, mae Pummel Party yn dda, achos mae'n board game, ond mae pob round chi gyda fel mini-game retro video game style. So, Right. ond, yeah, mae'n lot o hwyl, a chi'n gallu fel sabotage o'r tîmau fel classic board game, you know, cael pobl eraill i tynnu pwyntiau o nhw, a keys, a arian. Right, yeah. Fel Luigi, no. Beth yw'r game Mario? Mario Party. Yeah, Mario Party. Yeah, mae fe'n debyg iawn i Mario Party, ond I Right. don't know, byddwn ni'n dweud, fi'n joio fe mwy na Mario Party. Be beth ti'n meddwl, o? Yeah, Cymharu fe gyda Mario Party. Meddwl rwy'n joio fe mwy na Mario Party. Yeah. Ond mae Mario Party yn hwyl. Yeah, mae dyn ni hwnna hefyd, ond y thing gyda hwnna, ni Ti gyd angen- gorfod cael Switch, a ni gyd fod... Yeah. Unless ni'n neud e mewn person fan hyn, pam ni'n cwrdd mewn person, but... Yeah, ti'n gallu. Yeah. Actually, Don't pawb yn y chat, prynu merch, so ni gallu prynu Pummel Party, Josh, iawn? Yeah, a Rhys. A Rhys, yeah. Pawb prynu merch now, ni angen, like, 2 neu 3 shirts i cael hwnna. Ni gifta nhw hwnna sydd ni'n gallu chwarae gyda gilydd. Neu nhw gallu prynu fe hun. So, mae fe'n werth e, mae'n game da, but ni wedi bod yn defnyddio y pot yna er mwyn prynu'r gemau so ni'n gyd yn gallu chwarae. Yeah. Os mae un yn ni ddim gyda fe. So, yeah. Cool. Wel, fi lan i... oh, god. 827 gem. Ooh, So, rolling in. Rich. yeah, fi ddim gwybod beth mae gem yn gallu cael, ond dyna ni. Achos, dwi ddim actually yn 5 ceiniog, mae fe'n bit bynnag, mae person yn fodlon talu am fe. Yeah. Mm. Sy'n bach yn wahanol. But yeah, it's okay. Dal eitha cool. Ai. Yeah. So yeah. Mynd i'r game fori. Yeah, ti wedi dweud. Yn Pwy sy'n erbyn yr chwarae? ariannin. Cymru yn erbyn yr ariannin. Rugby. Nice. Yeah. So Ble bydd mae hwnna'n am good. Caerdydd? Yes. Stadium Principality. Millennium! Millennium, I know. Well, Millennium. Millennium. Y Millennium Elitist. Mae'n just swnio'n gwell. Mae yn, Na yeah. fe fi'n cofio fe fel. Mae'n just swnio'n mwy gwell. True. Yn fy humble marn fi. Ai. Ti ddim yn anghywir. Na. Da, gweld. Yeah. Ond ti bydde ti'n galw fe The O2, ti ddim yn galw fe The Millennium Dome, wyt ti? Wel, sti eisiau. Millennium Dome, innit? Oh, we're off right then. Millennium Dome, but... No. Na. Na. Oh, God. Right. Fi lan i 957. Fi'n credu unwaith fi'n cyrraedd 1000, na i stopio. Yeah. Meal. Yeah. 1000 o Oh, gems. feel, yeah. Mil mewn Cymraeg, neu mil mewn... Yeah. A mil. A million. Feel. Neu filiwn. Na. Fili fe. Fili beth. Yeah, fi Nice. dros 1000 nawr, na i stopio. Ti angen dweud ni beth ti'n mynd i gwario'r gems ar? Wel, mae'n dweud nawr, pack gems into a sack. What? Create booster pack. Be fi... Beth ti'n Be fi'n golygu? neud na? Pack gems Oh. into a sack. Beth yw'r pwynt o gael sack of 1,000? Have a sack of gems, but... Ti'n gallu cario i'ch Mae penblwydd ti. Dyna ti. Gallu Right, cael pack i'ch gems gems mewn into y sac. Ac Right. cymryd nhw. Fi'n mynd i roi 1,000 o gems mewn sack.
A lot of gems. Success. 1 new sack of gems has been added to your inventory. Alright. So, sef fi'n gwario'r gems o'r sac. Market? So beth di hyn arno te? Just inventory ti? Yeah. Yeah. My market history. This is nuts. Oh, good Quantity. god, mae gen i llawer o new cards. Yeah, but fi dal ddim quite yn siŵr sut mae'n gweithio. So, ydw i angen Oh, mynd you i kidding me? specific... Mae gen i, like... Oh na, nhw ddim What? yn... Or fi'n meddwl nhw gyd yn duplicate cards. Oh my god, os fi'n gallu cael worms-related stuff, bydd yn eitha cool. Yeah. Dwi'n joio hwnna. O, no, just ddim. Yeah, sa'n cofio beth ti gallu cael. Like, efo'r trading cards, ti just gallu dynnu nhw I, like... Os ti cael, like, a whole set o trading cards am, like, un peth, ti gallu, like, cael Dwi'n mynd i googlo fe. fath o'r, fath o... peth. Like, I Yeah, don't know. Like a little peth. badge. And dweud, Okay. oh, I got the bronze Dim badge. gems. I'm in. How to use. Dyma It's ni. like cofio, really. Gems can be used to craft booster packs for any game that you're eligible for them to drop in. This costs 400 to 1,200 gems per pack, with the gem amount required being inversely proportional to the number of different cards in the set. Oh, Steam trading Oh, cards. right. So, So, I don't right. Booster packs mewn reference to your trading cards. Oh, rwy'n gwybod, so to man. cael booster packs I cael trading cards on like specific games. Right. Interesting. I don't care. Pwy sy'n eisiau prynu holl gems fi, boys? Ne, eisiau beth os fi'n gems? gifto? Ie, fi eisiau gifto rhywun. O falle gallwn ni roi nhw mas ar Twitch. Fel, Oh, ni'n jeez. gallu gifto Os mae unrhyw un gems. eisiau nhw, ie. Yeah, Eisiau exactly. Steam neb gems fi. Dwi'n fel NFTs. Oh, well, ond, Pop me some Steam gems then. eisiau. fwy useful. Go on. Oh, well, I don't know. Just... Yn gwastraff arno fi, achos byddai ddim yn poeni am nhw, so... Yeah. Oh. The Weird Yeah. Wonderful History of Maniac Mansion. Yeah, fi ddim yn gweld. Yn fel rhywbeth. Gyforo? Maniac Mansion. Yeah, oedd jyst rhywbeth. So... Maniac Mansion. What? Whoa. Beth ydi hwnna? You got the bonus. An amazing soundbite. Praise, Yeah. praise Yeah. Gorai. Yeah. Rwy angen ffeindio'r soundbite hwnna I cael ei am channel points. So Yeah. we just Yeah. gallu like Yeah. spend a channel points to just cael hwnna like full blast ar a stream. Oh, yeah. You have the bonus! You. Wow. Just slow. Arabak. Doing good. Hey. Hey, James, croeso'r stream. Beth sy'n mynd ymlaen? Just wedi colli ni chwarae made a Sker Ritual. Sker Ritual. Sker Ritual. Yeah, ni wedi'n cwblhau y lefel gyntaf. Yeah. Ni. Wel, roedd Josh yn cwblhau... Josh wedi lefel cario gyntaf. ni, basically. Yeah, roedd e'n cario ni yn ei backpack. Yeah. Yeah, so just... Sut oedd Pink Panther, James? Ieuan, sorry. Oh, hwnna, Nah, sorry. Ieuan Yeah, o'n i'n tynnu coesen dweud Pink Panther, ond ath ei gweld Black Panther, actually. Ond, yeah. So, yeah. Sut oedd e? Sut oedd Black Panther? Wakanda fe? Wakanda. Wakanda. Yeah. Wakanda, Black Panther. Gwerth mynd i weld? A falle mae jyst wedi gwneud oi o bellter a dyna fe. Go on, iau. Hai gael ni yn y lurch. I'n gwybod. Ble bydde ti'n mynd i coedion am... Right. Coedion? Na, am cinema nawr. Ie, bydd Bydde fi'n mynd ti- i mewn coedion. Coedion, ie. Mae'n just Cefnogi lleol, efe? Yeah. Cefnogi lleol, ie. £3.50 am movie. Nuts. Come on. Of course we'n mynd Amazing. fyna.
Do. Yeah. Mae'n 3.50, mae'r screens yn fawr Yeah. ac mae'n just nice. Yeah. No, Ydy e'n extra am 4K? Na. Ydy e'n extra am, like, any o'r gimmicks? Na. Na, Mae'n just 3.50. Ydy e'n 2.50 ar weekdays, neu nhw wedi stopio hwnna nawr? Nhw wedi stopio fe nawr. Nhw wedi stopio fe nawr. Ond, Rhys yn dweud Odeon lawr y bai. OK, digon teg. Achos, ond ti yn Pontypridd, ddo? Ie, ond mae'r rheswm. Achos yr Odeon lawr y bai, mae dych chi ddiadol Sony section lle chi'n mynd ar y cefn a chi'n cael unlimited nachos, popcorn a diod. O'n i'n meddwl ble ti'n mynd fyna, pan i'n dweud, mae yna adult section a ti'n, a ni'n fel, uh-oh, Rhys. Mae yna seddi lledr. Ooh. Na, actually, mae'n gyda nhw fel reclining seats yn rai o'r fancy cinemas, so, you know, really nice cup holders. O, na, paid rhoi white bubble yn y dream chat. Oh, na. Yeah, am unrhyw spillages, na ni dweud, am unrhyw spillages, unrhyw diod sy'n cael ei mynd yn sticky, chi'n gallu wet wipe nhw. So good. Yeah, hwnna'n... Yeah. Spillage sticky. Oh dear. Yeah. Ond, wel, I fi a Ian, ni kind of yn byw hanner ffordd, wel, ddim, I fi bydd e'n coedion hefyd, agosach, ond weithiau byddai'n mynd I Merthyr. So fi credu mae Ian di mynd I Merthyr i'r fyw cinema sydd fan'na. Ie. A ie, mae'n decent nawr fan'na I fod yn dig, ond na, wastad coedion. Mae'n stori eitha neis gyda pobl berch yn y coedion hefyd, achos o'n nhw wedi kind of cwbl o ffrindiau wedi dod at ei gilydd I brynu fe, a am flynyddoedd oedd e just yn fel abandoned oedd e. So. Yeah. Ie, roedd e'n bingo hall roedd e. Bingo hall, ie. Roedd fe'n cinema cyntaf rwy'n meddwl, wedyn trwy Ie. Yeah. So hwnna'n good. So yeah. So be ti'n chwarae nawr, BMG. Yeah. Ti'n cario hwn. O'n i'n meddwl, Yeah. BMG, Fi'n cael ar hyn. oh my god, pob tro fi'n checo ar Discord, gweld be mae pobl yn neud, BMG yw fel go-to safety team. Literally, pryd rwy'n just, like, rwy'n just chwarae hyn. Ac gwylio Fel YouTube. default. Yeah. Yeah. We're just like a YouTube watching chwarae game. Pryd rwy'n like gwylio YouTube and just chwarae beam ar ôl ochr. Okay. Oh, nice. Mae'n Oh, gweithio good. really well efo steering wheel. Oh, Ydy e? yeah. Ti ddim yn defnyddio steering wheel nawr, wyt ti? Na, rwy'n defnyddio Xbox controller. Okay. Ond mae'n yr un Forza. Nice. Wel, mae hwnna'n rhywbeth ni wastad yn dweud dylen ni neud rhywbryd yw'r Euro Truck Simulator thing. Yeah, wel, Fi rwy'n ddim- gwneud e efo Emrys, like, misoedd yn O ôl. ti? Rwy'n fi Oh, yeah. Emrys Adol Badarn. Nice. Rwy'n ni'n chwarae Euro Truck Simulator. Mae'n a great clip o o fi yn crasho, just like pwyntio syth funny. Rwy'n truck fi'n just like na. benny weird. Ond ie, rwy'n ni'n gwneud like deliveries I rhywle yn Ffrainc. Cool. Rwy'n lot o hwyl. Rwy'n gwneud e Okay. eto. A ti'n cael Owain now? Wyt ti? Rwy'n Emrys rwy'n ti Owain. Oh, yeah. Ni gyda Yeah. Owain, yeah. Un So, yeah. Logitech. Yeah, mae'n decent. Mae'n. So, ni angen sort of hwnna allan yn gwneud trucking adventure. Yeah. Yeah, fi credu bydd e'n donio. Fi'n hapus I drio fe. Fi ddim yn gwybod os byddai'n enjoyo'r format na, achos mae'n eitha araf yn dyw e. Like, Just gully yeah. mode, yeah. yeah. Yeah, I don't know Fi- see. Fi meddwl- ddim yn simulator guy I fi hun, but... Well, mae'n just Okay. hwyl I, like, you know, mess around efo ei gilydd, you know, brake check ar ei Yeah, gilydd. true. True. Right, Bydd noswaith bydd a pob hwyl, Rhys, mae off, Hey, mae'n hwyl. pacio'r tŷ eto fori. So, ciao. Hwyl. Newyddion cyffroes, yeah, pob hwyl, ta-ra Rhys. Ie, fi'n Yeah. cyffroes, ni'n prynu y tŷ o'r ddiwedd. Yay. Nice one. Awesome. Catches Right. later. Hwyl. Ta-ra. Hwyl. Ta-ra Rhys. Ta-ra. Right, cool. Bydd Construction Simulator yn doniol. Mae yna'n game newydd. Construction simulator. Oh, yeah. Ie, ti angen fel rhoi
hael a pethau fel hynna. Yeah. Yeah, multiplayer? Ie, dwi'n meddwl hyn. Beth yn multiplayer, sorry? Construction Simulator. Oh, ydy e. Oh my god, simulators. Rwyf fi'n A arfer rhywbeth- cael do. destruction simulator, so rwyf ti'n like redeg in like a destruction company, demolition, sorry. Yeah, Yeah. demolition simulator. Or rwyf ti'n Yeah. gallu like rhoi like dynamite ar waliau. Ti? Ie, na, roedd hwnna'n fel voxel game oedd e. Yeah, Foxhole? ond na, rwyf ddim siarad am un hwnna, rwy'n siarad am un Oh, right, rwyf okay. fi'n cael like 15 blynedd yn ôl. Right. Like pryd rwyf fi'n like 10, rwy'n meddwl. Oh, Okay. okay. Mae gen i ar disc rhywle. Yn really hyn. Ddim siŵr mae'n cael... Probably ddim cael multiplayer. Ti'n Ond os gwybod fydd 'na- pa game dwi'n meddwl o? Yeah. Rwy'n gwybod... what's it called? Fire rhywbeth? Mae mewn y library fi Fire? rwy'n ffeindio fe nawr. Dwi'n gallu cofio. Sa'n cofio. Na. Na, sa'n cofio. Ond ie, rwy'n gwybod un ti'n siarad am. Un hwnna'n hwyl. Ddim multiplayer dda. Na, oedd ddim. Ti'n gwybod beth ni angen chwarae? Go on. Game hoff Morgan. A Worms! Worms. Mae'n cael free flight mewn cwpl o wythnosau. Worms! Star Citizen! Oh, Jesus Christ. Oh my god. Josh, ti di trio Star Citizen? Na, dwi ddim eisiau. Yeah, diolch byth, fi'n gytuno. Yeah, sorry. just aros tan mae'n dod allan. Fully Yeah. just game. Alright. Alright, bet. By the time mae'n dod right, allan, right. bydd ti'n just like rhoi little headset ar o, cael ei transportio mewn i'r game. Yeah. Bydd hi'n wedi marw. Whoa. Yeah, falle bydd y Hwna'n tawe. plant gallu chwarae e. Yeah. Pasio fy ymlaen And o'r fideo. genhedlaeth nesaf, Exactly. dyna beth fi'n dweud. This game, oh, I tell you. I remember when it was in beta. Taid, It still is. beth wyt ti'n gadael ni mewn eich wyl? Oh, son. Rwy'n gadael ti 46 virtual ships. Yeah, a yswiriant di mynd gyda fe. Ooh. The insurance Feeling ran out panic. 20 years ago. Oh, no. The debt Oh, collectors are coming. Good luck. Oh, no. Oh, no. Oh, man. Oh, God. Wel, fi ddim yn gwybod, ond pan nes I CEX heddiw, Yeah. nes I yn Merthyr, achos oedd rhaid I fi dropio teulu off achos o'n nhw'n cael y plant yn cael sleepover da'r tri ffrind. Anyway, Alien 3 ar y Master System, just a cartridge. Achos oedd e ond yn tair pint. O, ti ddim yn gallu... Oh, ti kind of yn gallu gweld e. Yeah. Ond anyway, mae'n just yn dweud Alien 3. And then, Time Crisis 3. Ond fi ddim actually yn gwybod os fi'n berchen ar hyn yn barod. Ond achos oedd e ond yn 3 pint. Not 4 pint, sorry. Ond I bach fel, man, fi just yn cael anyway. Ond oedd y menu Nice. yn y... Actually, yeah. Oedd y menu y bach yn newydd fi'n credu, achos yn gweithio yn CX. Wel, achos o'n i yn llygadu Micro Machines box, ond... Yeah, oedd right e- yn dweud. Ie, o'n i'n dweud, That's ond oedd e fod yn ridiculous. 10 pint, ond oedd nhw'n trio dweud oedd e'n 15 pint, a wedyn bod y stick yn dweud 10 pint, ond nhw'n dweud bod y pris wedi mynd lan, so fi'n gallu gweld pa mae pobl yn mynd yn grach gyda CEX, achos o'n i'n livid, ond yeah. Ond Time Crisis 3, fi ddim yn siŵr, falle mae un arall tu ôl I fi. Na I check, actually, ond fi ddim yn siŵr. Stupid. Sut dwi'n gallu dweud bod y pris wedi mynd lan? Yeah, mae'n hwnna'n Yeah, erbyn a y rhywbeth reolau, fel- surely. Yeah, rhywbeth second hand hefyd. Yeah, exactly. Just give it up. 10 years ago, calm down. No more top. So
So o'n nhw dweud, oh, okay, then I'll take £3 off. I was like, nah, leave it. Achos o'n i fel, No, leave sticker it. price. No, nes i dweud, I'll take £3 off. I said, leave it. It hasn't even got the manual. Just, o'n i methu gafel nhw bod yn silly. Yeah. Fi just yn mynd i check os fi gyda a gun game na, un munud. Yeah, hwnna'n ridiculous. Sut nhw'n gallu gwneud hwnna, like? Perhaps for hi'n trio swindlo fe. Well, I'm pimping. Yeah. Oh, in today's economy. Well, yeah. Pimping fel 3,000 now, are you? Yeah. Oh, yeah. Ever inflation. Bloody hell. Inflation. Bloody hell. Inflation! Rwy'n caru sut mae'r Ubisoft launcher yn just logo fi allan. Pryd roedd ddim yn boys. agor fe am mwy na like 3 dydd. I hate Uplay. Mae'n rubbish. Na, falle ddim. Mae dy fi Crisis Zone, a nawr Time Crisis 3, ond fi di clywed, ti'n gwybod gyda'r Syndon Light Guns, ti'n gallu defnyddio'r PS2 emulator sydd ar y PC. Oh, really? Yeah, so fi'n meddwl Nice. defnyddio just actually connector hard disk drive a gweld sut bydd yn gweithio just gyda hwnna. Os na, mae wastad ffyrdd arall o'n neud e, ond fi jyst yn meddwl mae'n eitha cool i gael gweld os mae hwnna yn mynd i gweithio. Un arall am y Syndon sessions pan ni'n cwrdd. Cyffroes. Nice. Yeah, mae'r Yeah. Cinder Lycans nhw'n really cool. Yeah. Yeah, then good session diwetha, oh gosh. Oedd y Mad Bullets yna just yn llyncu amser ni, achos oedd e just more addictive i trio cael y high score. Yeah. A beth oedd y game hwnna? Yr un efo, like, yr un wacky? Islands of the Tropics. Yeah. Yeah, oedd hwnna'n... Oedd hwnna'n un Sega? Yeah, Sega. Nice. Roedd llawer nhw'n Sega, eitha. Yeah. Oh, majority o nhw. Yeah. Majority o, like, gun-like games in Sega. Oedd Golden Gun sef yr un, you have bonus! Yeah. Oedd hwnna'n hefyd. Let's Go Island, yna ni. Let's Go Island, Lost on the Island of Tropics. Nice. Ni Yeah, angen oedd trio hwnna. cael hwnna am fel soundbite. Oh, 100%. yeah. Yeah. Fi'n siŵr ni gallu. Yeah, Fi'n yeah, hawdd. yeah. Actually, meddwl mae gen i couple of sound... Ti ddim angen, ti'n just gwrdd beth Just fi. cael Josh yn dweud e. Yeah, yeah. Fi'n hoffi hwnna. Rwy'n anghofio Easy, hyn, rwy'n easy. set lan little soundboard to cael ei hwn. Dim yn gallu clywed os ti'n gwylio'r stream. Okay. Mae'n like ei hwn. Ond ni gallu gwneud request, os nhw'n fel yn defnyddio channel points, ni Josh on cue yn gallu just mynd, Yeah, you yeah, yeah. get bonus, neu beth bynnag. Yeah. Yeah. It's fine. Human soundbite, yeah. Yeah. Soundboard, bite. dwi'n meddwl. Human soundbite. Yeah. Good. Here we are. Yeah. I remember mynd i gorffen y stream fyna te, remember? Yeah. Brilliant. Yeah. Wel, Diolch yn stream fawr. da. Eto. Yeah, diolch Josh am cario ni. Oedd hwnna'n Ie, mae'n iawn, dim problem. Yeah. Nawn ni trio colli pwysau, so bydd ni ddim o'r drwm i chi tro nesa. Diolch, man. Diolch. Yeah, good. Yeah, colli pwysau nawr erbyn y stream nesa. Yeah, os ti'n gallu, fydd hwnna'n great, yeah. Yeah, cool. Alright, well, gweld chi gyd yn y stream nesa. Wel, fawr, pawb. Nos da. Nos da.